Asem Mpe Nipa ekoboche asase so kwaku bibia boko de for sure bibia boko Nyankopon daroma and the way we mu ye hye no me hye nkom na bam sensu beto say nkom hye no edu me bia ya na strategy wom da obun say wi abopa no de hye nkom sensu betampa bebem na o ka sem bi say Ransford on Asem Mpe Nipa ne dia anya sipise ne dia wato unya asem ka check yo to for so we say nsuo toto aduane ba ye bese mesa akoso bim wo mo ton fufu choba afo no omo ma fufu no meso mu ntwa na kakaka na Ghana ye ne ye le duru ba bi na so ma shebodie ye na me tese bi no ma ntiase o na no me ko me kuma wi bodie na gu aye de chichen na zu beto fufu ane tokro da fufu no odi fo bokwa ba ni wontimi o so na nsa ne wa on nti ye besre omo mpegi omo nsem na koko zuzu omo manamra fom koko yezekuta tezi zikura koko em se nyeye anti ye besre ye ni ayemo ayom awofo yenko ye no okay pokwa bra bibia boko di bra Nyankopon da ma bibia boko ene ye branda eye me da ene yo da abofo no so ye mi mo ni dingira da bu de mabofo ndingo ka me won so no ye wan kala si ya bofo no bofo no ye wan kala si ya already the favorite no okay and obi so ye fasting edwane ndem mitarachi edwane abafo nto kokono on the woman mlafom ne fufu no soro untwa me mumbi munyi duka ko no ko di fufu bi wo restaurant bi in fact bi kam ya pintu mu 10 cedi ne ana no den bra o mu munyesa isi wo yi 50 cedis to fufu a unya nam yi nupe ya ko kete 20 cedis Sompa FM si enim se hwe oni monyam wo TV ni suntie this time e kom da poto bibre be yeme nyon me de tensi gina ho no atwa bia mame a me de misabetum abona foni didi jai ti ye besre wo o madwane mla fofosu yes nye bindi ai ofalumba bibia boko ovozu awrade akaye o de afra selection no yele ade achi na ohunu se o ka prayers na ho sa dia dance se o bibi pa de ma de ba no sa na ye kra me na ye hwe nanim se okwa probo no a obija kakra to abobo ano na yensu ye musi ye kana bode yo so dia odi kakra to abobo ano no na ke timi de mie fufu ni aza aguro afufu ni amuntum na aha season ne ma ye no ene ne oteso no banche bo be de ne ma be dan abotre ano na ama na basa ajo abrewatia oboso bema adirumba mo nkasa sade nyame ayewi oyo sevi oboso bema ya da nyame asie benenza baby odi ababedu no se divine selection e bia kan ye ne a na ye de aseda na ma no nye nipa nyina na enya ne seye nti no ye da nyame asie ne nso no wama adepa bi akye e de afada ni mu aka don hwere kakra bi na wama edana sa akwa awie ye nti no ye ncha ye tiefo ne yahwefo nyina na ye nsre wonum se ye ba na ye pagya se no ma nso ye mu ekukuru nti no wonum nka ye ho na Asem Mpe Nipa dwumedie no ena anwumre nso enya krabahwe wa bla mu dom ye e wo Sompa TV ne so abrekro na social media handles ye Facebook, YouTube, Twitter, ene online so nyina no wonu be dom ye o Sompa TV Ghana ana Sompa na 3.1 na bibia so etimi akoye na so ye wo bi de ment no for so fa ye tu ya krado okay ena no ye be ko no kukri kama pa yemfa ye futu sem no emra ye wonyoma bi ahye kakra bi ye de be ma ye tiefo ne ahwefo kama ena futu sem no ye nkwannimu pi dachi asemunti ene asenu tripo no dachi asemunti orofo dachi asemti ena ye doto kwadu ye jam na bodie se wonim sede wo sitie nti no ena wokura ne ma ewo ne ho bodie ne kaye orofo mamenka cho na nwumere se wo kyena binti ena duru baby a eso ye ahweye ewo abrabom dacha setnanti orofo hu nipa bu no
daachia brabonti enye no unipa eduru baabi ajamuna no ne sere kakra mi hu so wanim efe orofo eduru baabi apanipa o ni nyina ya daachia brabonti se ye kan ye jade ban eduru baabi daachia setranti no oduru baabi ya hwe abusua yie daachia brabo ene sedie mu anwoma besi akronti no ya abusua yie wa wonsam ewobie na wunim ochena sem orofo ya siesie wachi ye o ni nyina ya daachia semunti oyo defo a wakura sika wukura sika senia anoma wawu an takra ebeba fom wasiesie wukuro mu yedie sede ebe ya sembi ba kwa benya ba bi du tiatro wo fa asifo betumi afiu onomanyafo kwasi ampofo je bonwum bi wasi obata bia ni social security ene ne ma yempa ye masibre na dachi bi ya anyemobo obata dachi asemunti o wo ba suku yi wo hwe no ma me papa na nwumre dachi ntio krobia sante kotokose wabata bia ne botaye pa kase ne se wobehwe ne ba amane se afifire na dachi bi wahwe na anaja amane se atutu maame se wembe wiemu dia eye dachi o ma no opomo sibire na dachi bi omo anye mobo ana papa dachi bi ntio eno ti enempempi se mema ne ma no eware no omu wofia wosen koda ne nti yesiesie wachi o ni nyina ye dachi abrabo orofo wochina ye dachi wasiesie ho ene de ye hu de womu o na empo donhwede ba ko da ye nim no ye nim de befiri mu aba eno ti obatan se wo pa obasibre na dachi bi no watumi aba behwe de a me ka kire wona nwumere se owuati so nsem kanye no eduru baabi ensem afiri mu eba no nti no yenye samanse wo na dachi bi ye mane ye yirenom ani ye kunum anyemobo ewo kwa bi so trono aka kire ya se yenhwehwe ya damudie ewo soro dachi bi ye wo anidaso se asetra bi ewo heaven padia ni nyina ya dachi asetra o kristo ni mozamini wusiesie ho sen no de akohia obofo no ye dachi asetra abrabo bai ena sabre wo bo na beso awurade ani na dachi ankwama bi no se heaven wo ho ampa o so atumi anya bi akọ dachi nti so hu nipa na wo ye ni ye dia enya busua kwa na ese wo hwe no nemom obi obeba wa kwa mu bia no a esefata se obeboa no se oboa no a dachi bi ono so tere kwa ba mu a obetumi aboa wa bra wo ho akere wo nti odofo na nwumere ma asem tiawa ne se wo kina semunti no bosumi bia bebanti no afi bia ebeba ho kire beba wo so no nti no yehu nipa yenye nipa yie sade ebeya wo kina bi ye hia nipa ye betumi asere eno ameka ma asem bi ewo Swahili kasem se melima akotani benadamu ekutana mountains do not meet but people do ye nipa yie na dachi bi uhia no a watumi akasa ne ho ye nipa yie na dachi bi uhia no a watumi asere akere no ye nipa yie na watumi ne na atonsa edidi dachi bi ye nipa yie na watumi achia ne nsem asere efrise awra chechere efri nipa ho se wanye nipa yie ne beduru baabi no obekwa nimu no de ono akwa no ebia na wo se wo boa wo nanso so no ekwanya wo de ne fa so nti no na ontumi emfa moa eno te na nwere mafutu se ma de ma dasa ne se yenhwe wo kina yie na ene de wo hu ni bobre wo kina semuti no yenhwe ye hu yie eya me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ni nti fosu mafutu sem me de ba nwumere eno no omna samwa Oforisuo bedase na yada ya tiefo ni ahwefo ase se omahwe so na de bia no mote ho de bia meka se oye aduane si wo na de oba beje ho atobi no e se oye ni yie because obi nso anu abi si wa se bi obi anyina ho ti de bia no meka se e programming
wo mo ya no mo start na wo mo de ekowie na ye hia se ya na ye transfer na ya bo ma ba so engineer K do gas e bia wo bia me chiawo mam amenua ba Sarakuba oni granny eni chiawo ene kwadwo space so frɛ kwadwo be bia wo bia so ye chiawo oyibo ye cheche mu nyina obi amanti manche obi aso ka ho for so that chance sem no ne odi atodwa no ayasem bia asafu mu like Peter Osei mu duye megidi ye say ye ka daachi a obi a wotie obi anim daachi na daachi ne mu nsem no ene nipa bebre nso nim obi tra wiase ofosuo no ni kapre na adoye oye ne kasapa o kasache ni pentina ama ne meidi obi so tra wiase no wo sika papa bi asabe ukofuom na pama krante papa ne atutra se ma me hu bi da o pama krante fi wafuom na wanya na nkono ne se odu papa na fuom asan because oso ho no wanya na do aba no baba ne diem udi hu ago betwitwa ye wo fie bi mu ho a ye ka da acha asem a enoma bi e nananom ye to ho no ama di enkura na omo abusuan mu nya da acha asem nti edu mre bi a de meka che nipa se wote wa da acha asem nya osika binti enya obi binti na emum da acha no emu accident ne doso obi atimanya sika wa anwene da acha ene wo sere ne wadi wa anwene da acha obi sabi wayi sekan ana watwe sekan atwitwa ne yire akunu wa anwene da acha se da acha insusu aso obetima ba ne maso obi a obetima yesa no mani bia wo wiase bia na obedi ensensa na obeye no ma bia mfata no kan hu se wo de woko ye we nanan mu bi wo hon ma ye bo mu din se de bia meka sa asem yi ye wabusua bi wo ho ye bo nipa bi din wa wuko dadada na so ye koto no because of odwene da ache anadi enti ne ye kasa wo bi si wono de wo ba wiase wanya obi ama na amoa no itu ono so ne da ache no ana ase na bra ba wo ba wo mo obi a wonwene wo da ache ho idru me bia o kan asem bi sa aduaba e friend bode wanya pese minkumnya mi hu bode bi asabe wa nwoda ti bode de bia no na brabo no sabe nya no so mfaso etwane ni na eye dan a sabe ne ma e wona nchen de na me pesa me kache nipa da sane bia se ka da ache no emu nsem no doso enye usika wo nko a mesre esese wugye edin papa eto ho na da ache oma abenya so mfaso ene fie bi mu a wo komu awade a ne obi o tenchen kura sabi woni mabusuani mu obi ate aka kire na wafrewo efie wo mu na wo komu awade ne maami bi ne papa bi twetwe etwese ka twetwa wo bi pen enti se ne yatie bi esa na wo ko ware fie wa enkura ne bi beye na oho abagu dwene wo daache di asem papa wo wiase na wo daache no 7 preduasa wo manoma ene 7 preduasa wo nananom obi anya good legacy ewa abusuanim na emom ekodu mrebi no anwo daache ho na wo so de wo nko a na wo na sabe ye bowdin a na obi adwane kwahye mpase ye bowdin a daache asem no o ma isusu aso bebo mo so te dwane daache ne di asempa na bebo a daache pokwamena vojo nana one mechiawo enkransa mechia pa da menchia je wakode kayadu meche wonchi funya na medru wonchi Mrs. Asantua ne teacher made papa bi teacher mechia mo pa Oforisuo dacha seminti meka se kanena ne yesware na krofrumfo ne ayifo na yebo abembi aben yetwedi hey Oforisuo unye skana tasifo no na odi akọ amane ti no o se yo Simon na sa na mo na ho Simon Batma Simon na ko Simon Petro dia Petro that's right Oforisuo Simon come Simon itino ni de ne da kwa kontra o eti ele ka wres ka de wia da se etra ka de mu a udi twem
just ye twedi no daddy adebe chiro ka ewura de gira kwa no agye de ka sata ka prokre ni o no was why ye shi atwamu ana ne nyina wo ho ene wo ho se ne na pempa bedu sable yi na na de o se obi store de manipa na ono na adwe se obu otekum o yis de muduro no de kwakosie ene na eduru ho no na na ka ewura bia be ye bia no begine ka waso be hye ene friends edidida na ye enye di prekun se adwane si wona se wo se wo diri nyina ne ade che obegye bia de ade be che no wada woroma waso be hye biko na ntokwasi kru na wantima nkonya pa udiri kakra boa wo se de ye kase bode onim se de ya betwa nto benya no ye kresika ya ye papa wada woroma menye porosima mfa esubia panyine bia da na die abra mi hu bi da me ba wi mi nyini ba mi hu bi da me bra panyine kana Japan wo man hom ne so a o se be president hweni padodo a adi na chie enti atetru enso nsene kana Japan na mi mfa wo nsua de papa no wa na anwene se obe sande bibia friend president se obe gina flag bearer enti yento no so abo wan prane so prane kura ke bia ko o samre ko ne binya no wan prane no ade sua kakra mpese yesuo wo mu ne se wo dwene se nyanka wo ho ekurafo wo ho ewisia wo ho mobro wo fo wo ho ana wo mu a o mpese mu pagya nso mu ntimi mpagya o mu so wo ho ana onim ayare fo so wo ho eti sana tedia mame mu sankrofo no eti na obati woni ne wo hyehye ntoma more than 10,000 na gu table so no wo che ena obehunu na takrota emo anwa na besi wo na oche woni ma de ode ye wo da build no ho ene kan Japan Nyankopon cry inviting heaven ya ye dindin ebeba history mu ye be kan exasem papa no ya doye wo so din ni sen edi didana yo ye fa se ne ya ye wura kan Japan ni sika nyina ahye me pa chaw okura ni bi wa kura so betwa bode de ade me bo a omagoma no edidida na ye etisusu fasika no ejapade ni nyina gu yem wa ntu na mo wofo ado ye oto nyina asema be gu yem yi wotirim odin to nwya na wo hie ni be ne bodin na no sika ni bi onya yie na ne kro mafo nyina adwa no bra wo be de sika no ko hyenkonya sika di wo be de wo fa speaker so de be sabonten sika di wo be de wakwa kwaje make se obi be bon santi ko bodin dacha semunti wada wuruma mu maye nya pesem kunya sika no de ne de sum bia fama no ade chia ye ne hia fokura no obi sika hye botom utisi ya bo so do obi abegina onim so fo wada wuruma menidi na wo wansiri na wo wai bia ma no ade ntia se wa nwini dacha o dacha anya fe da uye skadi so na woni animonyam enti ye nidi mehiafo nyanka mobrofo bindi na babia mo pima kodro no mo mfasi kanya hwe have so mfasi kanto asama de mfasi kanto eti skana de gu bank na wa esumu de mo akoboso wa na woni prunsu no wa di usika wo eti woni prunsu nti se wo de ba form okay na hiafo ne bidia eti dachi wo dachi nya fa na e pa chewo momma ye nyina ye hu se ye dachi no anya fe wo nyame mu emanya menyi entum na emom emankwakwo wona kaisa skadi wodi wo Wisconsin trimoding obasa mpacho bwa na menyi skai ni pekakra ma wada Europa Oforisuo na se me pekakra ma no oh what I say but I hear ni nkasa enko aye kwa Oforisuo aye kwa ngo odi akwa kopretu mo mrasa mabaje ne ti ye kwe ni ozo ni manosi ya Dutch Tarawa Media Company ya Dutch nti na Sompa chede ye hwese kunafo ni nyanka so ebedidie Tarawa Media Company yeso ye hwe Dutch se de be ya yesu ebetumi agina ye Overlumba Oforisuo wa de Nyankopon nhira menim se waware dia okofia na wahira wayere and ya okwa hira wayere because enora ne futu sema de ba me nyina ye ka bie no tim se so ba na wachi na onya boafo a
adwene we ensi wutirim yes ndi awurade nhyira no na onko so mo wachiri dom sa obozo da atwenya semunti aka me panyin kwase bi o makura ase na wanyene da achi na osun emire bi a atwamu panyin tese yese wodifuo bi ono de ofa na damfo anu wasi dan achew okaso ope wasem ko tim de ne ka wodam che no ena ofo so kofa saa panyin no adamfo na opanyin wa amanone nti oba no wote ho adanse ese waye bibi e fa na dwuma bi ho na ekonanimu a ena oye saa de ne de ma ti abrantie de ne ho twitwi opanyina saa amna de ne mranti birem oba ensu ko de yenkohoro ka de na papa ipe na asem ena ode ne company share ne nsa se opese osi estate onni ni animu ave panyin tira nkoyeye okodi estate nanimu 20 years ono de papa efra brochire ba bi obre ne pep student na samana endu wo hwa no wo ya aboka nipa oya ne papa wo chefie ada na me nko ade edurume so pep student ode abem 20 years ni me besi dem abobra to ye na de se papa ne manhina na edimu pa wo se wo senior to aso eye 5 eno de obebu papa ne wom ndi se cement na wo so oto mako 1000 na waje 300 eno ode hyehye dan ne saako eno wo tweton die ena ekosa na oto ne busi na ni nyina awie ye ena opanyin ni beduru ye obedu no bo odwa kese nipa ba betwa ahia ena o se yo we de mo ba ya boni nim ene papa ya adwuma ache mfia duonu enum nie na manya bibia anya no ana me so na hwe ne mahunu so wa akomapa ti abrosan ye siwa me mani si ye de makomam ne safu ani me de che no afi papa ensa so abrosan yi mu a osu ebi e wo ho se eye anigi amoroso broni kase na wa yisu brofi ajeje brofo na no aka no tears for joy ofori na kai omro na kai afere papa yisu afere ni suo ne dawson awe no obi bobo na chi se wa bre tu bra so aba na yasidie no afere wa mani suo nkwan esa na wura ye basa puna ya tu wantimi nkana no ma abunto yam lozo panyemu mpa ne chew ma ya meto abura atamyam ma nyene da ache mi hu se mfie no wandie ya yeka di mi fa se me ame bopo bi na ma pe bibi di ama me ho trust me dan yesi wei mi nyi ni da metimi ne me yere ne me ma bedam ko mi nim da ebebuo cement nim sei mediska ni nyina di dana di efe ya painting nice but some from akase bi afa e bia ne otim no ebe ye ne bone to di ache me de but mi nisa ni ame wo ye prot na nye dan edi enti na mi di nkomo we ipesa me ka chuo nipa bia wo ti anwumre nyina se abrabo ya adwene da ache papa so obi dwene da ache a anka akura wo di mate na nkoto iPhone 13 nkura because adum prot ye besa atum biem kene wo beko akopa bi e wa tasoma so akire ho age ato se ne bo ye de na anka wo hunu so wo bi si adwene da ache a ka ba ya nsesa mema miensa mo ne ho so ne ebusa se ye nye dem wa kasa me petre bedroom flat onyene da ache oni container onsu adwuma nanso wo kodam na be ma ni jawa hwa na betua light bay si ye nyina ye tesa ne ma wi ache adwene da ache a ya mpre ye ho abrabom ketua ye benya de be bossesin bi ato yachi na da ache bi nipa wo boa ye ne twene ho a yenso yatima gina ye na no me wo fa anyene da ache ntie ne suro kwachi na obi ambe so wo ko ne nchen na ofisi obeyeye saa na onim sa yare wo kwam nti wanhwe wo faase bia ene wo da ho ohia obi mu a sika ni ntimi nkoma no sika ni ntimi nkasa ma no sika ni ntimi nkonzuo but obi atwe ne ho yenwene da ache Awurade be pagya ne nsa ama ye da ache mumpo nso ya sa nya ni gie de ama ye kra ofosu Awurade nhira okay abrewatia ofoso be ma me da se na makai metiti bremo no bra me si so no na ye wonwum bia na ye tuo yes okom beba o usum body sum kwedu na kom beba o okom beba o usum body sum kwedu na kom beba o ofoso be ma usum body a na wasum kwedu ebredi adane ebredi asesa seasons na ya na epetimi si ye wo pebre e na ye wo ensutobre
said ya abrabo we ne dia dane adane ni ntino se wotsena esutobra ni mu a emu ye fom eya no wo hyew bi anim oda wotimi dakama na so se wiemu nsachrae ni si na se efiri from ni mu na se ekwohyew ni mu pebre ni mu a eya na ahodwan dodo na enewom banyansani badwenba ene obi a odwen se ene enya media da na se from away no ente hoda enu nti no keda chobe man 88 nyakopon kwaso amfa ne kransie oti aseda ne da no woka wose bema se wonai ba ko si wo yiri fi a eya atu ba ko nso efese abusuam wo hwa wo yire ne wo ma no na wo fa ase no binom emonten sofo binom esanse ena ye kase ne yese wo yonko bi wo ho a wo sene nua utimi boa afoforo kodum pempenso bi a dachi a wakwa ahihie mu no wonom so betimi aba dan wana se wonom betimi aba be so wasene enu ntine ye ka kire wo bia se wo ho na se wo ye ade bia eya no wadwene ho ye efi se na nyina ya ade a ense ebre etimi di asesa na ofoso be ma ye ka sei ye di ra awofo no mu binom afa ebi wo ho a na ne man ka sai wo se o save di ma wonom no onye savings bia empanyi ka asem bi se wo didi anasa wo renam na se ebi ka wo simu a ebo won kaye aka kira wo se wo didi a eya na wagya bi ye wo aboadwan otimi winwula wo ho abahu se na odibi esie ewo nimu ne minime wo ho abo se wapu no wasaye emo adodo na aye sade ya making eti wo de ne sen na wo ma ne daache wo hwehwe de ama wonom yese empanyi wonom to sa eya na ekommabunu diem wo ma na ene wa wo ma bawi ase no entete ye ben ewo sikasemu daache pa ben na wo hwehwe de ama wonom mentina se mawi ase akono ne afefede enso mu nchinchi mu nsa na fa wo sika ngogoro medamase na daache bi no wanka ye nso a obeka ya sere dane daya na mpanyimfo kasesa wansoa no utuntum so a obesoa no ufufuo so se wa mbrenne na wanhwe anye savings bi ama oma wanhwe ampe dache papa bi ama oma wo suku kromu eye adwumasua mu ama wonom so abrabọ no fa pem papa bi anhyase amfa ama wonom a kan hu se dache no bebre ebre ni wo mo odasani yade bi krampo betimi aba bebo wo kwan mu na sa woto abodo ogu nso ani a yese daache won sabeka Christians na so senkafo ti du ba ko nchemu ba ko no won na kan ye eti ye fa so aka kire wo bian so se enne woni ama wanya ama na bro so no enne bu sika wanya ya chese bi kro ho won fa nya ne ma pa so ani no sompa chade adwumadiefuo yese ye to nsa de afro Bible se to abodo ogu nso ani daache won sabeka ene ama pa bia wo bedua no wasase we se so no Bible ne se wo nchiri mampo no sa wo antwa so mfa so wo nchiri ma betwa so mfa so ye wo papa bia wo de wani kyerem okwaw obo a eya de ana wote wo sikani to ofa paafo no abedo ne kokoo e wo ho ana ochese kokoo na ba na wono bete so anya bi no na wapam wonom we ne kodru papa ba akoso de ode ye na eya papa na ba be do be se 20 years aye kokoo fo kese afi ye dru se wonom kyem no papa ne de kro no ato no so apam no we na wonom didi mu papa ne de areho ba kumase papa de ya na ja oma obi eboa na wotimi si dankora mienu bi na ne ba wie suku papa no woko bo wo kokoo no ne ba wie school sata papa no so ne fia osisi ye nyame ye na doma wo se si bia wo de ma wo mo ye national service enkwada ne bi ba ye national service so mo ntina dan mu kwa na ade akye wo kwa akobisa won mu nchi ba bia mu fra ba ko se bi fribo ana se wo fie ne hefo chechara se papa na no bra bi atwam no pamo sa papa ye ne wasi dan a sa kwada no aba betene mu no ehwa na wo se fa wo ne mako yesa wo papa bi ono so no wo sa eye adwuma panyi oboaboa nkofo fa wonum a wonum ho akire wonum adwuma ne drum pepen so bi se de Bible na ka to wo se owo ye nipa emfa so de ani ntino papa no eto na nanom won sese do ne drum bra ne ba enyini ya ono so kwa akopa adwuma na wade ne certificate document ahodo nyina ekono akwato papa bi ya ono so adwuma kese big company
papa ne je ne nkrata hwem na ese edia na papa da wono akasa no adwumawura ne fa ne no na saa papa no ne ba na eba bepa adwuma no okogina bontin suye na obaye no ofra baba wa ne se brad behwe ade no aye panyini statue kese de se wono se behwe we eyo papa na me gidi se wudin ne papa ne din se wunim no se ya me papa no o se papa no ono ne fa madwuma na esam papa yo ya wode ye minti no ne ho nka yedum e na ma yede se ase no no compare the way say yo de afa o ma ne shine ade ye betimi aboa wonom na me mama no asise papa bia obeye boni bia obeye no eso ba beba wonchikafo so nte no ne titru ne empanyimfo ahodo a wonom ya awofo yesi wash your towel well wo ma no enya yimu no obi nim obrempon ahyase de wufi se ne onye obi ano o kire Nyankopon ya admo no ena bia wo bepeja ba be so mu nte no yenhwe ne yemu aboa ahodo na yemu aboa ye ho sebe ya dache ya bra bo no ye nyamobo na mom da ne da na ne je ebetimi aye chefofo so me da ase okay wo mi kuro man santema pon pani ba ko na ye friend Mr. Jumo dodo no afẹ no sympathy no transport tuner ne car ba ko achi ana ne car bia no watwe achire usum body a sum kwadu na obinim ochena asem yenwene da ache ho na ya anye mobo 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello baby afrefre wudi Avoso man Pizarro ni me do chinkesu no okay Pizarro yentie o Avoso metia na machia wa begafo ni na abetia me nua ba papa bi metia pa na Avoso nyame anim ni nensam no Avoso dachi Avoso dachi de Avoso untimi nyi frabrabom enti stress Avoso ana Avoso mpayin se da bia semuntina ye biri wo so akokudura wo wa ni enu chese dachi ebebre amaya tidiedi na Avoso popo mani mo watam sibi wo se enani kwa adwuma na nyamtemtema me dini na etsame kwa mesenya insia na mu ne Avoso ye musa te from anti-order so from anti-order dia na ne maguna ya Avoso ye serese kine bibia yense bi sie na dachi bi no Avoso de yesu yenkuni no ya amaye nchiri ma no so ane hobi okay hello dachi Asem Mpe na odidia na wajabi oyibo national moya die kama pa oyibo national enede adowatia wa fani hu papa ni wo skaka na tade ni we na da ne kono aka mi fa hu papa ne wa fani hu na mi islamu Sompa de bia futu sem na mo de be na mi tia ke do gasen ovi bogadi a o si so se okwa abro kire baaye ise so be boa ni nuanu ni wo fa se wo fie no oba o di skanu ewi maiwa o to fon kese ma maiwa o to ka ma maiwa o mo bia wo fie na ya le be bo ni tin eda ho o friend we no be sna na wo se onye skanu nya na odiwi onye ska nya fun kese na to ma we mu etu dachi Asem na kakra obotomu a ese obu obi dachi Asem Mpe abaiwa unim se ye tufo jabema se musu nya be ma sem ko ye na yale akobo na odesinu ase na wo pemwa esi ni chiu no ase na wo pemwa dachi Asem Mpe ofoso ni nyame okay hello good evening majo so panipa baby afrefre wudi Pacha kwasi bwachi ni o ma so mo asanduka kwa mamo yenti o kwasi bwachi Jamaican say fosi wo futu sem de suko papa sungo de sum kodu bibi apasa onyon ko yema na e so yema obi ko bibi abaye bia nya mo asama say de wani mkew sungo de sum kodu no asama e komo bia ndazi no okay hello Udin baby a free. Medine ya hello ma volume no come from wadaroma opa ya obre me you free so be ha adwene yentie o hello
Dano. Ye. Maybe me don't come from Granzo. Nana one. Bakope. I believe that I'm already a friend. Kiala Papa, I would be for cooperative. Now, after commotion, that's what I thought. I come to be Gacho Asem Mpe. Both of them are met for Kaba and Kayan will be with my job. Send it, or two Kayan and tell why it be a weekend. Because me may join that, during the next 5 days. Into the idea and you in the China. Into the idea, go yet be a no, China. Oh, yes, I have a boy and what? Okay. Hello, good. Yeah. That's about you. My guess so I cry with him, baby. I'm free. I was very calling because everybody. Yeah, too. My phone that is Okay. She said, "Oh, yes, Sompa TV ni, Sompa TV ni, Asem Mpe Nipa ni." You can get social media and the moment you be a journey, study a casa party. You be to bring the family. You that you have a public of woman. The Martinino. Okay. Hello. Okay. Yay. I hear it. A hoodie. Lele. Ejatiato. Aba enjoni bibu na fa be a sompa. Ofa baking ni fa mame. Baking ni fa mame. Ka pa sompa de no. No. De he na wo kan. Sompa bibi wa. Oh, ye bre no. Ka pa sompa. No. Na me de ma no kan se ken no sompa. Kai. Oba se waje no original Nigeria ni the birthday contractor papa. Okay. Ma min cham do papa basha. Oba fa de ko so bi elim. Okay. Ke nsia ba no. Oba no kwa se somebody anu somkodu. Metia my di. Ade ba kwa na mi nya ti adu kan se me nyanti bre me bread die. Ka mi kokwa bre ka mi mre. Ofa no kwa se yo man de bu ha se ne no. Omo edi mo bank. Edu adwuma mu se de sombo. Oji akatia be hende me 50 million. But they be awon fi adwuma abasi a o ka flat. U twa se di Guinness ba ko. At the club we so. Na abene very adwuma se na fe we tu a. O say ife my phone na ye o. Yo ba futu ade mai me sem rantie bia na mabu bia ye tie no. O ye bibia. O futu futu na ki no mu a. E da sipi. Okay. Hello, last caller. Hello, good evening. My guess so papa udin baby a free. Tell me Isaac, I have to go so. Boshe ba yenti o. Chia Bishop Lumba pa. You may put to AD. Come on, Bia. My Damasapa. Okay, I had the idea of friend no enyina ebesie he wodofo manfo ne me beye adwene kama pa se e wo se odwene odache enne de wutimi hwiri dwam gura na me papa wo faase bi fe ni Cynthia o jama se tabre na kan wo se enne sika da chichide achi prebi fa e mane kodi ponko ho ansa so mane kodi ponko ho a ebe ha wiye papa yede sompa achade aba na afrase omanfo dodo no a na ete somfa so saa no mo kan no orofo ye makurafo adidi o na yamma entoma awa ado onom de akata o madagya so enkoda bi wo musuku fees ni tue dene tarawa media company sompa kuma se ya fa ato ye ho so se safu ebeboa wo mu enoti se eyesika famu a momo number no ene good TV ni so no na esa ye WhatsApp line enoti se WhatsApp line dia tiemi na nwumre wo afra se
what the Sompa chadia by now bomb paye guso. So a probie muatoto emie biemau ampaniampa e bie de ma wono. Yese kasa foguso na efa esende WhatsApp line no. Enwa ne saye mumbo number no. Yede ejisika e de boa afofro no. Rofo number no 0598 559802 0598 559802 Edi beba eye Tarawa Media Company ana Dr. Blessed Foster ena eye momo name no eno t-shirt saade no enso efa mai na esan eye WhatsApp line eno ti odofo se afrase no se wode ntuma na baye ana se wode sika na Sunday ye ana se mu bi na wode baye na bompa yeguso eno opunu bi ebie ma wa ena nwumere mi bebie line no wo bibia da kwa bi so no eboa no yekonye kodi adanse kakra simanum pepe we sima ba ko pana member sima ba ko kwaku Sompa cha de nyese ye bi na mwa be na onya free mu for so be ma enoma bi ho ma sebe me de bia me ka se yare a sebe ekum obi no ya na sebe mpedwasa eto ya na yankompon emaye de ifrim enu ti de bia me ka se obi benya wa ne free ade ne ma nipa ye mobo ti me adoye bia me ye bia no sebe me ya me ka se gusu se yankopon mama hoden because wo ahoden na atimi sorry ekọ baabi so woni ahoden a sebe nkura ehuru short ya say ye age ya na mu ebedrum bebe ni wanhwe ya ka wo blog kura ye kwa ye mfrew enti de bia hoden wo hode a sebe mpebra enti me bompa ye ma me yi ade de am obi a me bompa ye gusu se me ankasa enne me ma me do ma bawa ni mabusua because edrum be e say account ntia na ka woto enti de bia me de me mpa bo ne se ampa minim se obi a wode ade babia Sompa ade babia no onfa makwa oka bibi guso na oka guso so aye adwuma so minim se ye nim krofo bi a omo ka bibi gu ade so de koche ye adwuma ende fitete enti me de me se me de ade eche obi a enya hanko obi a me de ade eche bia me ka bibi guso se be wrade ade we se esan ni musuo ye kwa ye bai ye ne wuo ene ebo nsa ho ye fro ka esan ye ho nyame mfa me nko no mfa me mra ti me de no pokwa bena bla on sa de che de eno ne nyankopon hweso na wafa so bi inhira ponde ama anadwia na me ye me de last year me ye bi na dance ye bare se me ma nyame hweso me bebie no mo ya mam de ne koto hospital okay we ka simtie me posta kan tie ne yam top ala de bana neko na simtie me ya no na me ne yam top ala neko ni nyina ka ho na nyame eye madumu a oma enkora na nkoda hospital se ka se de nkoda hospital ye tua 5 million bi kura da de kaminya it is hard to ye we ene nyame afa so a wode atwitwa age me mamiensa nyame adawroma enu mutu anamo a ekoyenim no voso anadwe ne nyina ya trase eno ne ye prane ye anadwe bobe 12 wana pastor abefie ma frere ye adoye bia ye trase ene me ma trase ya bom painti afena ene de ne bekoso ye wie ya anadwe na ne asende ye de to Tarawa Media okay it was ye bosom painti misre obia oti ye nka bia na man mfa ne se ye tu scato go wodi ye fa ne se wodi ball kra ho ban the bien shrap na ya de bia da wo so ne amane bia ne enem gwase bia sa ska we no ewrade je na wo gia fa sa ne mni nyina wo haw ne nyina kɔ opubure ni mu na ma enimonyam emla babla boso onyankopo betie wo atoya wo ye to bia nye bi anadwi odi for pom ne me ma ye di anadwi ya okay bishop ba Psalm 41 wasi nshira ne ohunu mobroni mobo awrade be ka ne yale da wo mu obehoa no no amana ye nshira yode ne na besi osoro de ho be hye ne nsa ndu yo nipa ebere bi se edu ye wakonya kase eye wo nshira bere eni kwa so ye hu firim ye nama ye bra bomu won twetwede nyina obo ade ne ye hwese ode ne favor beto ye so eno nso ahye ye se ya ye mfa ne ma bi se enso ne hwe nti awrade nyamma wa hoden pe no odum bi pe eye afofuru ntia nti oso o keka ho se o hia dwumadie bi se ya no afa ne se nyame ne do no pe so kasa kirew minimi se ebeba na aboro so se na no Force FM iya wiye mu na ma ko within 1 month pe na mse me ye bia ma merewafo
you raise 150 million within 1 month. It means that omo etie mi follow me abrochi no afei na me share mo hunu ba bi amaba enu se monye no na aba na ebe banzo o na se say no na course fra abrochi ba na nya asem ketwa omo atonka pa okay abrewatia Ofoso bema Proverbs 18:16 no eka asem bi wo se onipa ye de na bokwan ma no na de enipa ba akese anim de wo pe ma favorite me do drew bia kese ba bia wo kokrampo a eni ntinwa hwetwe wo ekwa na wono mo esuro no wankasa wotimi bowura ho na wo konso so ade wo pe bia no wonsa etimi eka wo ya ye de ye social security na wo ye wo de ye bambo kese de ama before so bema enye sompa ache the last year me ye bi na me pa de bi almost 4 years ago me koye ayeye die bi na enkofo bi ye bi na me ye wie na me sa pai fa nyankafo fie esa koye I tell you we say opa gidi wo pa jaye me ni me nyankopon tem asem de na me hwehwe no for so bema less than 3 months I got it. Less than 3 months. Na me need that say be about 5-6 months. And I mean sabeka de and me the gidie kwaye say me sabeka but na me hwe say best 5-6 months and I mean sabeka but do by 3 months time no na me nya de koro no dada. Ye no so ye ni gisem a ma brabo mo ani gie kese pa na me kan wasem nti no. Se wo ya ye de a Bible ne kan no for so 2 Corinthians 9:7 no say enye no wo ya say ye force wo say ya de no nemo firi wakoma mu nyina ne bo afode no na ya ye de ne bi ma se nyankopon enhye wa na mo se hwan na ama me asafo awrade bibi amanhye na mu nti no ye to nsa de afro this is the time wa nyankopon pesa wo fa sa ye de we say kwan so na wo bie enhira pro mountain no adanti na won take the opportunity no na so mpa che de wo bie for so de me da ne say de kita wo bia say ye more tomatoes sardine mackerel ana se bia samena enema ahodo ye de siesie fie ma no ye nikan ye akono no ana sa wo de ne ye sikampo anantoma bags enkwada ne ema ahodo mpa boa bibia ye se ye je de wo donsem no de mente no mobile money number no so na wo so no so de beto dwana kakra bia wo bia no wo de abeka ye de office tiatia na boto na yetimi aye na enipa dodo a wabetwere wondin no yensa etimi aso no say last year sa ko enyanka fie na me wo ha se na base se ba na minima de klo mo ye se eniema no mbetwen ya Dr. Bezet Foster ye mo na baso nyankopon koso enhya no ne mpanyimfo Mr. Robert ne mpanyimfo ne nyina nyankopon koso enhya mo se wono manko fododo na so nsetimi ko na asetenam so eye dede ma wo me da ase sadia wanya ma onua no wanya ma me asafo awrade saa na wotwero nim enu nti yenko safo imua na beboa yi pa momo number no eye 0598559802 esan eye WhatsApp number na me kai say obi biada wo emo ana wo achede sunku bi pese wo de ebeboa dwumadie no eno so se obetumi test voice na ba bia wo no na yababa be fa enwoma no efiri se momo number no esan WhatsApp line eno ntino 0598559802 die beba Tarawan Media ana Blessed Foster fatum kunkro man meduru na yemfa emo afoforo eno ti wodofo yenko ahoma ne so adanse bia sabia ku sabia nyado wo be ya yedie ekodema wo no yenhwa adanse bi kama simanumpe ne yemfa emra na wiye hello Pani afrase sompa chade no uyebi no ko ya me afrase de manye bi na fi ne de ya na bo wine no okay de waye bi na ye fa no de waye bi de fa no hello Udi baby afrefre hello what menka good evening maje Sompa Nipa afrase sompa chade uyebi no de na unya frim hello Oh. Hello. Yenko Sompa chade no afrase uyebi no de na nya frim Sompa FM. Oforisuo. We 50 cities. Time take any 3 months for we actually 20,000 cities. Okay. Hello.
Hello. Na yehwe se wona wo ye achede no bi afrase no wodi adansidi beba kama na aboa ama afoforo enso ani aba ho. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Oh, what is happening? Hello. Udin baby afrefre mame den na unya free. Ba show me prefer sunyane ya frame hana. Okay. Advance me yebi. Na me be sadio to rade. Na me bra penny o pawo. Na me ado. Awa ba me opportunity nti afi so ni wonya me mpa ye ma de shedi a me de tu me na me san aye fofo on si no mo munya me de nyame. Okay. Hello. Udin baby afrefre. But so from mama nyako me ka so fi kwa ba so. Mama nyako yentie afrase no uye bi no ekwo se ne ma o. Me na me se. Sompa. Enye afibia ka anytime bia me so bi mu bia no. Me ye ni pa do ye san se. E do mu se, ni na ye nya mo na bitina mo bi fi da bia na njina ho kra na sambo na ba nti o madie na go de na mo su bie pan na mo su ni man so ke bia da ti ya bra bo mo no o ni di fi ho nti ren ma ni di no ye mo ni di na e bi pan ya ye ni na so e na ntoma Hello. Udin ba Hello. Hello, baby afrefre. Katafli wata ekrofon. Yentio. Me pese me shane adoye di. Mobile number no mo fan to TV ni so. Mo fa mobile number no to obi person send bi. On fan to TV ni so. Sompa didie. Pastor. Ya hwe TV no so. Momo number no egu so. 0598559802. Edi embeba Taiwan Media ana Blessed Foster. Now they are tum na aboa. Why? Hello. 0598. Ene yede adansidie no ebesie yebesere se efiri kire kono wona wo adansidie no wo moa wo ho se de beya yede atumu no na wo afa eno nti wo bibiada wo wontuma yemfa mama akurafo nkata wo madagya so obi biada wo pese enkoda enyanka ne makurafo edidi gu wo afuru so esere no onfa mo anwa tin tomatoes no bi emra na yemfa emo asafo no eye sika famu a momo number no 0598559802 edi ebeba Tarawa Media Company ana Dr. Blessed Foster yankone ne Dankeba Complex twetwe enkomo Dankeba Complex twetwe enkomo simadu so pepe ya ne Dankeba de woba no anya trase na samwo ye de atopro so no eche paw enya asem ketwa kra Dankeba Complex ewo pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene boho pe ama me ne wan say yade enipa benya so a na eye yade ye ne dank nkotwetwe enkomo simadu so ne yato adwumadi so panipa memo akwa aba ovoso be ma me da ase bibia bokode adom ne experience eni enupa ye de abawia senti no ye hu ye papa okay dank aso ye yenkoye nim yakopɔ dawroma dank aba na ohoso boko ovoso wo hwe adanse a efree pachi number 2
adansia AP free sa hospital won mo a na odi for pokro me di ho adansie on se nya ne manyina na me di ho jim ansa na meka bibi ho asenam na me di mani kosua wi ehode ekoso doctor aye na adwen se obi bia wo fom ye ka so obi wo fom a die onni bie na wo yare no ye mobruni said ye Sompa che the same thing enunti free screening no last week Monday no na ye na wo hwe dom a ebegu honom na ye di machine sesi wo so na ye hwe wo mpomu a aye mra na efe na anika ye tuwei ye dwene mobrofo ho said ye Kristo Yesu ba ya obadwene ye hiafo ne nyanka wo no saa na dank so aye na adwe so obabo bia na ofosu ye wonura ye di ma ayarefo sabi mpeduasa se wuti ne power obi wo ne mo a odwale a so obedware so hie o obedware so nwino obedwene ho saa ye won san kitinkitinkitinkiti woni padua nim na abani padua nim na afi wo de sapo anase wo de nechi ana wo de ni padua na kotwere dan ni wo twene ho se ya da bi dan ke se bra na me ma wunu papa nom ipa chew ye wo kumase ya santasi ko twutrede ehɔ no mo adanse ne so me se ye wo pradia fo ho ye wo taxi fo ho wodi oduru santasi na ofo car ana oduru santasi run about ana wo kagetia wo adum na so ko pechi number 1 pechi number 2 a ye be kire dank ye yaso ye dank abie na taba mu se obi bie wo haw ne koda na dar so no ye ntwe sika nto se oba 50 million bra fa 100 million bra na bra betrase ana se kofi ne kokoso da bi ye bie ntaba mu wada wuruma wo ye oba na enka wo ho a oho ne ye ba ye bunkotodwe ha ye ni ye tie mu ye adwuma no no oho so ye dia me pa cho bra se problem bi wo ho no mabla ne ye ma onuro so yo oba sabi mpeduasa ne nipadua na nkasa ese ya wadawruma yade ne ye wo mo bi wo nipadua ne mo a ye fro mu nwie ai anwie etimi wi wo nipadua ne wi wo nso no ewi wo bonyuma ne nyina ma ne ma obodi no utimu se wo ho udidi pa so ne ne ma ese dank se bra yaso ye ne yenhwe wo bema wote wo na wo bema mu emu hyehyew bema bi wo no ma wo dwonso wo tim tsa abo preko wote ki wodo sa abo preko bi na premla chenda bi bema kwabra ne na dwonso wadawru madank se bra wate se wo bema no susua ehi a tse teacher ne wo twere na ne chok aka ne nsem na ekatekete a dank se bra ye bema wonuro amra yiyi usisi na achia anase untimi nante wankasa wonante na wonanko koma na se usisi abraboni ntumfa nkoye na se wo wankasa wugina hoyi na abraboni eni wudia dank se bra me pa chewo ye wo yade bi wo hono a se eba wo so a obreye ye fu yade ni mu stomach wasa no se ba ye fu ni mu a wadawruma etua oni ma bebre etua nsuo eguma na wutite etua wanka kodumpo etuawo duane etuo wakono die na eka no so a wanya ebia cement na se wofofo antoso an wanya valanda bia ya yere foforo emofo antoso amana anyowa ekofa oyonne kese de ba enunti na doctor aye na adwen se sanyema ekoso ameni pabra boye twaye ne ntimi ntobia ni mu no wode abase dabi mamimra na mimla mebuo hiafo ne anyanka mobro wafo de asemato na wonni bie no ona dank abama no entibra yaso ye ego pechi na matu eho ne yedi adwuma na ofosu ye wonro mu difference wo no a esese nipa bie hie bie me pa chawo ye wo dank procare na dank procare no ofosu obema eyi sisiade wo hwe spinal cord na eho na di nipa de koba wo hwe se mi bu mu ya spinal cord no se enya adwuma na se nkase ne mu wewe na se bushins na ehyehyɛ nipadua ne mu nkase ne mu no area waso bɛyɛ hye papa afa wonam ho no ma na mu akoa ososo unye nota mo so mu koa ɛso na mu akoa o se santa boat na te na wakyea na wokɔ afafa me pa kyɛw dank se bra na wo ma wunuro na enompe no wapo no wapo so wadwonku a ɛhawo usisi a ɛhawo wospana kod na etete wo no bra no ma wunuro na onfa binta wachi ofosu yi wo kokoduro ho no mu a on se nansen enima ekoso wo ka mu entokwa ye kono enya ka eska o
eye koko a etutua manfoto koko timpom obetu asetie ni ene ye fe no kokobo etimi yi ba na akakọ na hi ene ne ya me pa chew ye woni nro a ye betum de mawa won kasa wonum a he kokobo o se koko etue woni ho etue waso ho ebo wo minim asisi wasum ba bi etuatua bia no doctor be ma wonuru me pa chew fire number no sisi e obi na wo besi fom ba bia wo gina bia to bo ase se wo fie so akofa chok ana akofa bidie eye 0244 0244 017 556 0244 556 fa ba ko ka ho me ma mienu wo frɛ wei nipa bebre na frɛ nya adagye na pekini nyina na fa number no ebeboa wo 0266 0266 593 330 0266 593 330 Nepa chosa wa abrochire baby a wo bia no yenuro eba ho enega na ha babia wo di 3 days won sabeka ye be pass ne kama ne ye dia brew se wo nan na atwetwe wo nan mo ye du wodo nesi won mo se kokwa nanse bebre ne ya ne ta aka se kokwa nanse nya police nanso atoda no odan police bra se wotimi tra se wo de 5 minutes wo pagya wo nya agese no so kobrane ebe yire wo na no aye titriti doctor se mfa nko babia emma ya de ne nkawo ho mo waka se kobrane bo a ana odi fo po ofo so be ma me pa chaw entidanke me ko behwe me wo ma ya de ne count wo no mo a ya de aduro no ankra meso ne de wo hye mo a ohun beto so ohun to enti sabre ya wo hawa ba wo nipadua ni mu ana hu se wo se twetwe wo no mu a hu se wo se twetwe ana se wo nipadua no emu twehyew wotu se nipa no mu hyehyew enya aduro ni abo ana nya dua bi ni abo fa ko dank yentu ye boase yemfe yemfi di papa yemfe siw so ye wo machine bo no mo fo so do wura mu a scan wo nipadua no body ni mu ankasa efi wom misana no me gina mu na ah Ofoso na mitu yi efi womo ejimi ho fi epie egu nsuo nim adane black ana mo say hey doctor Asem wo wie oso ngui we ebehye ho sa kopem bra 7 producer samu anya ni fra etima kompokra bebo etimi ma wo ha bi tu ni padua na wakuma bebo periperi wo ne ma na wo yefunu wo ne ma sabi asa wo ko ejana so asa wo trase e do ha bebreba dank se bra na yema wunro na yentu ye boase hwewo ye tu ye boase hwe ni padua nim ye hwe ba bia o hawo ne firi ba wo de efiri wo nase kosi wo utiri su kosi wo nase ba bia ye de na dokro bia no obo ono ma se dank ya na ma mo ye firi ayeso ya yire no mu ensam so odawroma wonye ye firi ngo ba anase wonyim ya ene ya wonyim a wodi 1 month na apon se hon wonyin se ya wodi 3 months eno ne ye firi pompom brimbrim wonyin se ya na nyinse na saba enye yefunu mu ntena adentia wa wodie na no ye den ebisu dia ye mbre enti se obom modena se oba dank yaso ya ye wonuru a awode na no ye den a ebemna ye mbre ni normal di onyankopon bom a wono pepepe natural one wo sabeka se anosi na ye den so a sa no na ye den a ekofa o hawde ba no eno so no doctor be ma wonuru nya eno so aye normal eno na akora no be ma nsuo no se esarugum se pace ya na awode na no na akatum se fam na atwom wanyisi awie ani ye wo seasons bia ewo ho a ye be ma de anyem sa tam no ye be che wonuru a obenom ye nuru no ne bonya den ani ye ntwa pass bia ntoso ye wo santase pachi number 2 me pa chawo uduru hodmo a enya yira kwan yati yenim ehwe nyanka ne kwafo ntino the whole krom ho bia nim yen wo bodank aso ya na akora diam nika because ayaresa papa efie ne ho me pa cha ofa number ni bio na enchem ne me kasa baba wieye 0244 0244 017 556 0244 017 556 Fabako count ne bebo hati 0266 593 330 0266 593 330 Obo so be di ma no ba wiye no
na me kyerɛ sɛ onso obi wɔ hɔ no mo Asem Mpe Nipa o ma we mu de ede ya e ba de se de bebe wɔ Bible kai wo se mo nso ahonhom nyina enye den enhwɛ na mo hunu ba bia wo se mo demokrat mu nipadua den ekodon me pa cha wo se wakɔ hospital bi na amowa enkyerɛ sɛ hospital bi emowa ba bia ni ba bia obekɔ abenye wo yɛ sa enu nti na wokɔ ba bi wɔ no mu a enne wakɔ hye wodɔfo wɔ ha eche baka kɔ hye watafo so wɔ ha eti bradank ya so yɛ na yentu ye bo ase nhwɛ wo okay fa yade ne bra wo yɛ ɔba wo ne wo kunu atena se 10 years munya ba yete ukuru tetew wasene munye kwatwetwe wote abrochire wo hawda wo so yade ya bei wo si ya bomedua wo so ye adwuma wo jupe wo si ya bodua ye modua eye yade na wo yade frɛ doctor number no ne ka wo yade kire no anai WhatsApp no ye recording fa koma no odi ho dro bebrew me hye wo bo hye nkura se wo nya 1 month mpo ene wo ba be dadanse adanse AP free dank aso ye no ovo so se de nyina be go fidie so a agye se to airtime no nyina etemesere se bradank yaso ye enuro no nyina ye obi wo ho ya beboa wo na wo so wanya wapomode pa ovo so na okay ya be danse ya ne dank ba complex ena twetwen common ama me ne wan se yade enipa benya so na ye yade kuro ya etien ko pachi number 2 one City Life Hybrid School no ene ba hu e pachi number 2 yanko dank na yanko padu papa emfa into ya yade ase kede de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase asembesi asantimam ene eti asantiman tadi empempi no fidie we so obahunu se ema na ede memeba ema na de memeba ene memma no so so omani abre efiri se ema so sisi wo mo enya asam ketwa ye papa ina ni abrewu na ni abre papa na ni abre se krodom panipa memo akwaba eja wo hene bibia boko de boko yadia yatie baabi ya yefidie ya mpama boabo na ne behyem ya wa ha na se asem bi ato na yenkomwa pani yepesi eto wa asem ne sei masem de ene se me ne oba bi wo ye frɛ no efia mankwa wo ye twoba e wo bohyen ya tena emfie bibiri ya wonkola miensa ena kasakasa ba yentem Maka ma pachawa including asase plot no kra brodo no so ete so do hene ninua apachawa kaka wo so wonti ase ya sifie Panipa wo so yirindi ni sei afia mankwa ofiri kuro beso ofiri akokofe no ye twoba oboshen yenhwe yenkomo ne yedi afia mankwa uhu ne brebe na uhu ne he na ne kekan ya ne ta ya ware no ene se afia mankwa no me da beti beko don cake e dey fro de kwatra aboshe nti be ko aboshe ne sister bi na me ne eto ande we team ye fre na ya nti true of na ya no so e na ma bi hu afia mankwa na nyame ne no kuranim ababa me hu no ekwaya na busuafo de me fa so edrum na bi kura na de busuafo fie kura be kokura na me chia kura no mo yede wo mo enye so enti ba se be fa again na de no be tram me fie adentina akoni busuafie a chia mo nye so ene se me kokwa nso sata mo me hu ni nyina na me kokwa nso enti ge ne be fa me TV ne me nema e de koye de ekotran ba bia na wotie no enti wo sister na ya no so ne get na ti se bibia na wo ba be hu no wo ba eti mu ana de ma ba be bo dede enti last bi me ko dwom na sister ba ko e friend sefua na wo ya se wo de waji mi de wo fa wo ba na bibia de be ma no bia na wo de wa fa oh ana me adai ti mi wa se de na wo kasa no na se ba me so be bubu fu sister efua enti ge ba ko e friend sisi wa Italy sisi as London enti was ofa enti ya na wo ho asem na ya na de besi ya no ene wo mo ba na ya ba adwom a wo ho asem na de besi ya ena me bu free sister efo no enti me ba fie no dem ba be ka kire afia mankwa no se afia me de me ka kire na ya de mini ne se matale ya de ehye me but enam no so da mamu minti bi metete wo ne ntem but me wo fa bibi na mfa se wo sa de me kwotena adwom a na mo sa ya de esa ya ma mani nye ho ti because asabre chire no na etu afia no woni na ya na ye de ekokon ye ama o ma me no am ye no ho ade ma no
ma me ne mani nyina kwata na ya na chi bla ase de mi hu de eye wa ase no ma ase no afredi na wakoye tamfo ana de me ba me fiama nkwada ba be tamfo ewo abusua ne ntem enti me kɔ fie hɔ a me chia wo monye so the sister ba kɔ efre na kura free ene ne tem bia ese wo krokro afia no ene tibi ka kire e friend say free de se me gya na kiri de obenu aduru awu biso ba papa ma nya baba wa na kiri dida ene di ni dem na musa na de wo be ne firstborn the firstborn no wo kwa aso da me se de bi blabe tra me nche ti da me ne net bo hye methodist aso da na opposite ufuri ye ho na akọ asie ye ho okay nti wo busa na safa afuro ne sawe me ne de ba otoso mi ensa ebienu enti kakra yakra sa na be kokwa so na me diska bane ne se won ko fa ne enema nye de emame ana o se ade anyoma na aka so won ko fa ma table cloth be me the table cloth so da kwa Abidjan okay enti we ana o se what the scanner kwa koto plot ye wo maame ya amfa na easy ti saba be wo de to so mi na da bia na se aho kire na ye de wo ti me kan ya no se umpu the scanner koto plot no and I be free Abidjan by ampeni ampa ko kire me baby a top plot no enti satam na okoto plot no satam na cement na ye to no 4 cedis 50 pesos annual trip na back kete no anu be 2 bi no na ba ko be 250 200,000 be sa me kan okay because enti no na anwa ne gu so ti last bi ko kuro me ba na ababa na ka kire me say wo mo ekoto wo mo plot no wo mo discard ba say wo mo yin iska no am say ade no say me ne wo mo kura ahonjo run about na me fa car na me ko ntipanyampa me was ankrofo so mbe ya adwuma we fie na na etibu first no ampanyampa me ko ya o mo say ai wo hene ne say wo anyi iska no enti no ye nyi iska ne iska no so akodi wo mo ho 1 year na me say iska no me di ya adwuma ka me nya fa so me no beka no mo yusu Land Rover old one bi ana mo two car say me ba da ba new site wo no a o mbe bobi tuo ai de ekube nti omutu obaka na me so beto a omo de ewo ho ewo plot no so tie ni na mo sa ye hunu bia anaja me senior so wo area ho ana me de tuo de na me se kwaku se ni na de aba nti omu de sika bre nti be de na me se ona wo hene na wo fa ase de ewo aha nti be frɛ na se benya na ye frɛ de Gabriel ti nyame nchaade ene ye frɛ Gabriel na yenya na oba na ye kai akosa me kire na ye de ye de ne ko wo hene na ye frɛ na nakwa amedakwa nti ye frɛ na nakwa amedakwa ade beba ene ye ko na nakwa amedakwa ho enti ene obisa ye kwa so na ye boy amane ye kire no na me ba otosu mienu peche sese we ye SS3 eda ne nsa so ene ye kan ase se ya top plot wo kwadwo ho 1 year ni waside scanner ba so wo mpe scanner no enti no you want me chire yakura ne mfa say wa da so be jisika ne bi aka ho ana so wanyi wunyi bi ka na dia ye be fa sika kwa bokodwo so ma me chire enten nyame ncha de ne bi hunu ya danfo ba ko a wode Gabriel number ma ya frɛ no de ya ba ana o frɛ kodwo no o plot no ma mi wa se o ba na mi wa no obisa no wase ni nua no already no waka se ni nua ba ebi na wase ne ho chire no ana o plot no ma no plot no ton ma wa hene no 2 million no hene instead of 6 million na waji free euro ana wa hene sa ma no 500,000 ana ne keka na obisa say yes ka no na 6 ka ni 6 million that time no uji 6 million no a wo ka kire ye say plot no half plot e ma pipa ana wo sa agi me 100,000 ka ma ni 6.1 ana ka kire say dia plot no ye koye esu adwuma emfie sei nie 2005 we go hene de 2005 okay ede ka say enkoye so adwuma enti be yere ne nua ye frɛ de champon on so ye mesi enti wa drop plan ama ya tu amna as say ka begu concrete dan fan say ya adwuma na say ana wo hene blood ka kire say
plot no ehwa ye kwam enti beka bia aba blood say we ye kwam enti na ya say efia man kwa da ye meyere de say be kwa be si fia man ya ba be bubu friends say atu agudi ene ye nyaye ene ko enti de tem bia ne akọbọ wo hene na man de no say onu de ye kwa ye adwuma no ye ka bibia wo say ho no ye kwam ene ja misu be kokwa so dia ma anoma ntu a obuada ena be kokwa so a na nita bia se kakra bi na memenya na me da ma oba na se wonfa nko hu nana no na ja kakra se baby a obe baby bia obe ma ye fufuru bia no de amaye eti adimne bia ma me de ayi kura ahompopo a be ka amememfe akwaji nso mo plot because sika ye hu de this ka ta ma ye de amememfe kwaji sese wo yire no wai me yire no wo bo hye sese ya panipa sese a wo yire no o ne eware ana ye ja wale be se last year do de me sabre me busuafo adenti se papa na me koye no ena papa no ye da be me bode papa wo ye no ne sei ene se wo ye twoba no ana wo ye se sa de oba be ye na adwuma mu yie ana me ka tell se skado de ba be ye adwuma mu se nso a fiskal ko to niema fa breme na me so bi ne jele ni bi ye adwuma to bi to no ho niema we frɛ ni yima we na jele ni niema na 3.5 1b that time no ukoto niema ni skado ko ayan da nso ene niema no we di ba nti ye na nti ko fa niema bi twa na bla na niema na ase na agu ama niema na ye de ayedada nti se me sie na me ye de me ye ho adwuma ansa matima ton niema na bi jan wo ye ntonton niema rough of say niema enye fe bia na wo ye ti me si niema no me ko fa niema me twa me ka tell se fia niema na nye o ka tell se wa ansa na se nye hwe se be na jama bo no ba na ma ye nti no be ton niema no niema so force niema ye nti se mi use de o ton niema no kra na ye nto nti be se me ye ne kakra the last bi na we no friend so we here ni ska so ma ti se yi meba yi ma no so me kurum na ofiri kumawu wo oba nti wo oba minti nya 300,000 ni nyina anye de ma wo santam na wo Cote d'Ivoire ho wo Abidjan capital ho okay minti nya 300,000 ni nyina ma nti wo oba dia me ma ni 200,000 na ka 100,000 sefa nti jame bua na obi ba na me nya ska no na ma ye de me dia brew edi best 3 days ya was in a scan on so jabotre na obi na etu no kwai na me wa no so madam for so ba me dibia kaka obi a me ne na tra bi jan kwa nso bi akokwa nso bi a na obi a ba enti me na fofo de bebre ni ma baba wa no me dibia na akwa je na mpa nso bi a sika kan no wa de wa je na o de abram ti bi na me ka se wonya botre na me ko fie na me nya wa enti ba waka so ma ga na kora no a me diska na be de ebe ma obi na me de amana no diska na bro ti very lucky me be fie na me de me bi sa no so no kora de chi man de obekọ enti se me ka se oba yima be ba kira so o ma wo se won kwase asam sa na me de won pen aya wo yire no me ka won nai na kwase de na ye national cake wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade e na so ne na wo sei ya won kola me ensa me ne ba pa ni wie lai SS last 2 years na be ma 10 gram no otimi didi wa masa kwase a mi hunu bi da kwase de me I say chese won fa wonya hwe mi hwa so wo be ye fio wo be ye wa ho e na me so. Hello Obapa Memwajo. Hello Mami Amankwa. Hello Sompa FM. Hello Paninti oyire no de kwasia no de se ode mabwani kwasia de wo fa de se wo no munsu oh ana me ka tell say bi so be fa no wo baba na me so sapon papa kura o so sapon papa kura o te say na me so wo se kronfo no asa de ebie ba sa de asa ama me oh eti wa ba no man sapon no ai to edidi watem sa wo se sapon papa no so se de yi
So was we say support papa crowd was support papa crowd to say that was a cromfo. And now on why cromfo. Did I say? What did you at Adam, because I just say no you na mo kan yaw. Oh na because some the children no. Enti me bedru fie. No afraid me sister mo say be me didi na tem. I was a sister mo say dey say dem ka say obi na no se be kwase. Oh, obi na no se be kwase. Me wa no kra no. Na entokwa no kra she da enyan ma. What tre won sa abo no pen? Oh, say fan say. O ba de wontimi ka say ebia wo de na to mo na na say bibi. Say kwase no kwaso sa obuafu amo abo no pen. Ma abo de da, de no kra de ma abo de da. No okay. Hello. 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 Hello, Maria Makwa, impromptu saying. Nyankopad. Wanda Roma, otuo srebo odie no. Hello. Hello, Maria Makwa, otuo srebo odie no. Bipacho mencho kasa no. Ya frame of Osei Aboagye, Sompa TV, Sompa FM. Na wu kro wo tuo srebo na dia asem bia beda na mpesem na otwetwe nkomo kakra. Otemenka yie. Otemenka. Bipacho meba mame pie nkwa abonten wa. Ene pie kwa abonten na eja tuato. Hello. Yeah, she say ye ne amankwa ebetwetwe enkomo otuo srebo pani aye no etea ebo nkomo no ne yire dada eno no otuo srebo tie pa no die na asi akira mu ani abre a wabase yenkomo a ye mani abre ne se efie no a me sie no anytime bia no se waya so beton fie no ama wache me atomo 3 times awo police station me last kura na ma me free Abidjan fa se me bedru ne edan ma na fie me bedru fie o ka kire police wo fra police for say me say me de wo ma be dey ebeku no ama ya be che me kura na me se me nko because enso kura me nwale eden na me ye dey me ne wa ko police nto mo kan ya na me se me nko na boy ba ko be ka kire say me nye dey me yenko na said me pressure na dey was runti ye ba dey okwa kwatena baby because duru na mo lo ko me na me frame abusu afo say baba baby duru efie ma police for baba be say me si me kunu na me dey wo ma ai dey abo pro say baby me wa so no wo ma no ma fa mo pro no na baby na dad me yi wo ma ni free o fa wo ma no baby as a toilet baby am ko toilet am say wo free ade say wo yi wo ma dey efi a trouble a woman and me woman na dey free ho papa me try say me try ni nyina agu me phone so dey question police for say woman ni e pono ni say me dey pono woman bo e bo pono a eni me kaya na ja o me say sa dey a me ntrase na ye hu kwa ya be fa so and say papa asem wo be so o ta me eche wana be ba ma ka say wo ma ya che me 3 times. If you kwa wadi matema me medi ni bie no woti ko ma a police for wa ade baba police for say me si me kuno ya chi me busu afo beti bia hwehwe me sa me ya federal si wo hu me so na wo dem na me dem na oba no no o sheda pew anase no ene de masa me de ne me ne nyankopon ntem asem e de na wade ni gu ye was ma ka tell say wa ashawo ni na wo kan bla dan kwasia no ka kire me no me ne say wo kan me kan na because of kwasia no ka kire me de ya wona me de ama me kan ashawo ni ne de e kire no wo kan ashawo ni keke ana wo de fatim de dim da bi ashawo ni na me kan enti ono kan say na kan so ya ashawo ni se kwasia no ka kire me no ana ma me kan sa ashawo ni ne kasagu kasemu no ma wate kwasia no ka kire me no ana me kan ashawo ni ne kire no enti me baaye no bakwa dwa atoa ya ana maka so hene ne kura enua enipa akodwa atoa de papa se wi bie kwa na se nipa nya kwa ewure mu a enipa bebre etu ka so ya hyawe ni no pa na che mapa na che be wo fa wodi machi ba me kwa ye ne ho ade eno kura ya
me wa fada we be say 6 years as 7 years wo ma me ye ne ho ade nyina nipa ya trans ya pa cha ento otu osrebo akoba ne sa no wo kwase ande wa mfa ho ba sha woni no na ye adwuma eno na ye adwuma oh eno na ye adwuma me papa me koye no na me wodi ma we kam kwase na me ka se wo ya sha woni eno na ayede sanu ai na fia be sie no wo se wo ton fie no true of hene ne pipa no a wo da de e de ama na wenne enyina so e na so di ton fie no me wa so ye call police me last police station me ko bi o central police station police for no say o mo sie asem enti be sie ne say ye fa case no nye de enko court ada say ye be ton fie no ana say ye be che fie no fa be tena ho sa ma me ma ye bo bo sie yi mi ne magu abijan woni akro the pressure esi me so na me de ye friend say awon pepe na me kwa abija ko ton ne ma na sa me twie se ame no ka say awade na gu agu te se hifo na tifie ho me se me ma wale nti oba ni ti be fie ho e na me ne ma esusu wo fie ho o ma no ma me ne ma e wo fie ho wotu fie last year na che se no o de fie ndia wo na wo enjoy ai te se wo se wo peso o ton fie ne nye nipa ba ako last year be bagana wo de gabi e friend homeboy e ba ho na me ka say bla ye ton fie nkwala miensa na ye ne last one so school wo mai nkwala miensa ye kwatena he nkwala ne kwatena he e na me ne de kasa no se bla nya me be hira pa na me nim se wo a wo ye be ma de enka me de ka me nim se ka me ba ekwa ka ba de wo be je atuma ma de akwa ton fie no but nya me be hira pa anaja me ne didi nkoma na ga de tu ni ka no ko ana maso dem se ja bro nya so ba me kwa kodi me pa se no man kwa se mun ton fie na mun che sika no ana mun ton fie no de sika na hwe ko na wo se ye ton fie no da no enra de so kwa na ma me ba enra me wo fie sa ena miss binya akọ ena na me ye aduane ena me nya akọ tibi kwa na me sister pani wono so akra ana wo se kwabra edi ade na si fie na me se bibia si fie na me kwa me ye aduane no so yedu fie afre no so so menu apani ba akọ yedu fie afre me se fie ase de auto fie no abanti no ye baba be ton fie na me se me nte hwe ndi bi sister no true of me wo ba nti se me bagana na me nkwa abijaya me nwa ma mo nto wo mo oba nti true of oba nti because what bi ye ene ayi bia na ya baba che akoto free station just me che choba basa they say 3 times no ba no so aware ana ene de papa ene de minti mi wu me ne se wate se unhu kura wate ene de minim wonware minim o sa ape no me mpe no se ba ware ma ye me yire ho ade na men wotete o sa enti se na ase me kura me ba ya kura no me sika me ne sika sem bia me ba pe ne se wo ye bibia be ma ne sika bia ma na ye bibia enkola no ne enti bi no na no sika me last month me bra o mo 13 million ena me sa ba last month na no ba na me sa di 6 million enti me friend na ka say 6 million enkola na ye dey ai aka kire no me what me kwa na ye dey wakate no awedi wakate no kwase na ama da bi eden no kode da ama say no efiri ho no o frɛ no didi wate me say ne de enanse me be frɛ na me sense ka wate se enkwada na body aka sense 6 million na me frɛ ni bi say o pese fie no moton anase mo che bla ma kwa bija 25 good years ma bre enti se o pese o beton fie na yenche fie no na ne chefa wonton na so no mantra mo chefam ene ne de ni nyina wo ye no ntem because if you no ma bre say baba say ye fie na ba bia say woni me what ye no ko divan to kwasi ye no be si fie no efie no obi a wo ntem obi a so wo hwe me say ye efie no me fa lebra mi fro so na ja mi ntimi nkwa ma ho de ntimi ye dai mfro da no so efie no si wo me fa lebra wana wo yene na me yene kakra me ni wonu ya be ma e na si fie no adenti no peso ton fie no bla na de midim say de enti peso ton fie no say sa wo hene no pipa na wo de ama no nti ene na wo di gira so say o pese wo ye de o ton fie no me wa so de fie no nya no na proto no kwa de kapre na onu akasa wote he wote bo hye o ha da ya na ene de papa me pa che minti mi hu na si a o ton fie na ne ma no bedan
ana ne de yemienu na okay ye pusupusu ahoma no se ye ne dosia amankwa ebetwetwe nkomo oboshen na ye pusu na homa ye nya no efiri ho no em se wo ye ko kakra eno ti ye hwe se ye benya no na ya to adwumadi ni so efiri se utie nkwade a na watie owu de mizo drink eye anom de papa abadwa so wone 5G meza ene baye epepi ya na metaka cho shepo a ede snap no ebaye no eno ene de bible ebaye sa na mizo ni wia pa ene 5G meza odofo aponto abadi to no yenkope mizo ene 5G meza ebebo yi papa ba bia nipa bodom pem no se unya bigu as blog no so a emano echele papa uri fam ni mu namu moton ekopa mizo drink no your mango flavor and your miss fruity kama pa na 5G meza no do for what trans ya che wa ya dwuma wa bre ye ma me no nam dwaso na wiehye wo mo no se dia betumi akodwaso wo chena no pa no mizo 5G meza and betumi aboa kama pa manager Daniel ewo 21st can ekehwa overseas okwa ubenya bi ato because supermarket sisters ewa abawa ewo post office anomanye yeko na yekoto mizu ene 5G mezani bi mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa okwa ubenya bi ato na Sachi Enterprise ewo Asafo Binchi woni VIP car park no ene di ehwani mu ye frɛ na Sachi ewo ahomatufo wiso 0246270221 0246270221 kwa kuochiri company limited ewo poe mantamu Eastern region kofodua ena meken yemfre kwa kuochiri ewo ahomatufo wiso 0243329414 kwa kuochiri nema enono KF Kinju Enterprise ewo Swaminom Hotel ya opamangwa bruseni meho ena KF Kinju ewo orofo yenkoto mizu nibi ene 5G mezano ebi ewo ho 0263752944 0263752944 yanko opamangwa bruseni ena yibenya mizu ene 5G mezano bi ato preka se powder PPP orofo yenko ne kotobi immune booster papa prekase enya twetwe nnuanuro bi ne yade afra prekase no ahodi wom papa orofo duru ba bia wo moja no anemia no oba pemfo no wanhwe yie na wampe moja awom no obebre pa saa ana obi a moja we ewo no so no wonom prekase pada ne bia beboa na immune booster no se wonom prekase pada ne bia yade bibre bia da bi wo ni padua mu no ebeko na de tia yade no orofo wakoma no entimi emoyie cholesterol gina wo ni padua sugar level no so ano den prekase pada na meka fo dia ma ho obo heba ewo adoato adumanu orofo yenko ho na yenko tobi ebebo epa upemu enchiremu bia na obo heba ene betumi achiro mu 0249761508 0249761508 ana 0257472506 0257472508 eye PPP prekase powder the sciatica expert eye 21st clinic say saya de bi no friend sciatica no eye ne tamfo 21st clinic say sciatica yade no eye ne tamfo pa eno tin sia pese tu sciatica yade na sia eye 21st clinic nkuto ene betu sciatica yade na se sciatica na so sisi e fa usirem onako kuma kosi unase entimu yade etwonpa vim enya asem ketwa 21st clinic say abaso body awagye ne Ghana fo agye na tumunti no saa sciatica yade no ene tamfo kese pa yade bibre bia de fruit tinwa no kosi unase 21st clinic say obetu ase na wodi amanu atumi akonnwuma so laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi ena obetumi ede wafam abibiduro so ena wodi tu saa sciatica ena yade bia de beko 21st clinic na se ehwa overseas alpha road nchem ho akuma se ha ena obehu 21st clinic cancer cortes called junction oboase obehu no Dome market Accra ho ena obehu 21st clinic sunyane kranza tachima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 3A Herbal Center with 3A co capsules cocoa master with their big so or for sisie no amamai agiremu nyina no eye cocoa udware honam yo hene wani so ye wisi eduru ba bia so de anopaje so to muma so choko ansan wo hu ade wo no ho adabi enikwaze basa cocoa no ena ye san senkyerene no or for cocoa duro bi wo ho ase wonom wa wanhwe ye untumi kura
wan through bedroom kra no akọ agyanam so debi wan hwe abegu ho anim asem 3 eco capsules no onum ntesa de oye bia na wo ye kama pa odofo koko no twetwa to so etue ni yentu ase 3A Center ni nupa koko master no de abadwa so no bia yenko kolinaka ba dani heba misty heba apidan ye benya 3 eco capsules koko master ni bi ato ye frɛ wo mo ahoma trufo we so 0546 107 0546 107 3 eco capsules e koko aduru papa Elisan soap efrewo odofo eduru ba bia semina bi etumi ya ade yi na semina bi a mo de abadwa so no eno ano de papa Brazil Ventures for and the Elisan soap abadwa so odofo sa soap we no eduru ba bia tumi senso bia agugu wo no eduru ba bia honam kankan no ne friend body odor no utwa amanfo ho ano mu tuo hwene odofo enso bia agugu nipadua no ama we nim enye akono Elisan soap and American for edi ama ho odi Elisan awesome ointment so abadwa so empompo na ebo wo no odofo turu ba bia kuro bia tutu no yemfa Elisan ointment yemfa ngum candidiasis no hawo adwene ye duru ba bia wo ba wa ho ofa no trinwi o se wa ho ofa no trinwi dia na be ma o trinwi afu kama na utumi se ho ano aba o trinwi mu no duru ba bia o trinwi no kranka ba mu no odofo duru ba bia ma no ade o mu chance o mu trinwi no na ebubu o de hair pomade aba Elisan hair pomade no eboa ye papa ema enyoma ekonkan utwe uti na se ekuro atoto otri ano no a obaboa ama Elisan pomade no ebema ni nyina ewu odofo Brazil Ventures ninku a wode abadwa so na wode eboa ema nyoma akonkai ede amama no na ye danadi ewo Sompa TV no so na ye de akere wo no odofo se ye penku ibi na ye de adwuma ye mfre ewo ahomatrufo we so 0592 145 024 0592 145 024 Yenko Brazil Ventures or no any Elisan soap, Elisan ointment, and Elisan hair pomade. Abedja so yenko tobi na yenfa eni ejuma. Joe Apple Electricals, Abeduma Shanti, Abedum Kumase, wono ena kofa wo ye biaba, na saa wo ya weni ye Ghana wo ya pa, entumi ema ye fie enhyehe, entumi enkache fire, eno ene signal cable. Saa signal cable e kopa wo yankwa, or for signal cable no ebo pa. Ghana Standard Board of Energy Commission for Jatum, sa and electrician for the way you did no was say Joe Apple Electricals, where you walk off at the Bakumasiano, signal cable, a boapa, or man for any media dance, say, wow, fire service for car, multibus watcher, Nina, a signal cable, man for Trom Waya, no DB air train, Namahoden Canyano, and a boapa. A Japan house empty and a Brosano, and a Joe Apple Electricals on any deep anymore. What of us say, yeah, copies that are from or Nyako Joe Apple, dear, a baboy yepa. I'll see Tacit one dinyame, Yebu Joe Apple Electricals, Yemfre Joe Apple, Homatrufo, so 0246 905898 0246 905898 and now 0543 934550 and no a Joe Apple Electricals number OD4 Samuel Prayer and Counseling Center ye brim OD4 bakope and American for nam diamond bronya no eba odofo kobo hunsum ho ban odofo se wan kwa kohwe hunsum asem dia ene wan hwe ya wona mo sa ne atos frede na sunsum aniwade eno ene OD4 Samuel Prayer and Counseling Center eyeka enguase ne de agya wano a yade aye kwankro akwantusam ne awaresam na so ye bisi baza eyo D4 Samuel Prayer and Counseling Center eno betumi aboawo menhia hembobu ano jaba family house ho eno D4 Samuel orofo kwa wose mamehwe osabonkunum na wo ka wo hintasam ede akyerewo ententan no akyekyere wo orofo susumaniwa eyo D4 Samuel 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405519 0578 405519 and 0265 441995 OT4 Summer Prayer Counseling Center Nema Enono order for Yanko Joy Cam Roofing Company Limited a hot and Yakopen Chance papa near the Aboeda so a dance ye ya
sa enen chance to so eya to papa preko na nyoma enkon kai enfama ho na Joy Cam Roofing Company Limited se meka jo say oton alozenke papa self lock IBR IBT Irota and metal trashing no ye the border so e boye papa tachiman obehu Joy Cam Roofing Company Limited o Accra sunyane wa Kumasi ha obehu wo mo Bogatanga ka so atamale Joy Cam Roofing Company Limited was bra na me man chance papa wo memma wo suan carpenter adwuma no a wa kwawe dari mu obeboda so e man chance no anadan no enso so yen Joy Cam Roofing Company Limited o obeboa yen akoni ansa nyina so ama ye dan no enso aye kama 0540125816 0540125816 and 0551009000 0551009000 yenko Joy Cam Roofing Company Limited na yenko penchance papa emmo ye dan so na nyoma enkon kaye emfa emayen ye hwe se ye benya dosia amankwa ye abrantia yene no etwetwe komo otuo serebo ne yire pa eno no yenhwe na yene no enkotwetwe komo waba ahoma no so noki omra samoa Oforisuo mamencha bi papa ewo Abidjan kwanta enwa ba otie yen ono anso naja du weekend so my tilapia papa are echia no for sure on say yenwa ba mai edin ne kuta no so asantema mu a otuo serebo wo so yire no efri akokofe nso tony baby awo bi amechia mo ne din komia wo on say asantefo ka say su krumpete du na mebika krumpete na nyebe de oni ne free kro ba konkon oni ne free kro ba kon but we asante na nso ya asante na oni nso yo krumpete ba mi say yanya ayo hello mami amankwa empom te say mami amankwa otuo serebo oya den Oforisuo Aboagye Sompa FM Sompa TV ona aka se wupia ma yadi nkomo no aye frewa no oni obi di nkomo no otuo serebo oya den wote dia wote na am se wonya wanwi so obeti na menese o ka kire se wupia bontena na yadi nkomo enti sesi ano mami musa biem otuo serebo oya wo den hello kwa baba wa no nye na adwe yenko yempasse comment ya woni no so so na ko wale no Oforisuo on say atiefo ntese asem oye edume bia ya na ya ba fidie so ne de boko na ehia omo a omo so mfa boko nhia ye manhwe ya na wo ye wadwe se de boko na ba ne asem papa na pese ya ka kyew na ye wadwe se opese wo ye se wo wadwe so kyen ye ne ye ntwe ma wo sa ababa wo ye frɛ wo se upia bonten na wo ne ya kasa sisi de ye ne wo kan de wo beka se unya ko obi amfiri baabi akora but edume bi a asem bi ni ho adanse a ya etwa bi de ya adanse ememma ye nam a ye kotie battery ene ya wade esem no ye srese edume bi a de sisi wiase ase no ayese sebe jata ekom de na sebe open na mare emani binom ya wade sem no edume bi a mo menwe ni na me de bia me kasa ase mo se wo ye be ma na wo wiase a edume bia wo to nga wo ba no soro papa nye soro a sebe kro no wom enye soro a sebe ayatem didie na emom soro papa ne se wo behu the way a oba ne be ma ana wiase nipa setra the way sitie na watutu anamo yie e wo wadiem ene ufi bane wabonti frem ababa wa me sure say opani serebo say on ne twempra kakansa na akoye ne ho ade
mu 8 years ansa na wokoye ne ho ade eti wankasa no ekwan bi so no na wunnim ne no ma bi dada enkoye hwe ade yon se yekoye obi ho ade ana yo ba na be ma ekoye ho ade a na se mo twempra na oduru ba bi a enye bebia no ma bi a oda na di e de che ompra twen mu no eduru me bi ampre so ya na ye kase nipa no obesesa maza hwe jata ba o de ne kofia wonyini nyina no so we jataba eno ma akosui wankasa osisuo minim obobia na wale okwa kokoye den nanso nye wo koska na okofo no se benya accident a nka nkofo edume bia mum ye ne na ho kakra se wo hwe no ma we a ekosu yayi sabe se wasetan wa akire na otan wo menyi ni se oba hu na wo se ne pe no sabe mpredwas na wotan odi wachi ene mo twempra mo huri dwam ene kodu baabi no sebe nka wokra we etie on kasa emu nka ye be ma wo bo ho moden because no ma wo sese no sika bia wo keka no ene moden bo de no ma ko no na se so ye be ma wokoba na so be ma na keka oba na keka na numa hu se wo mere ade we mema we dem obi abuafu me oba me no watra ene yes ya bosese wo de wo boa me ekwa bi so agya ene mena ba wiase yeso no ba kra twempra na se boso me miensa kra na se mo ya japade na nhia me boa wo ka ho agya yeni asem bi aka kasam ni yo ne du me bi asa no ma no ya na ma ni bi ateki sai no advantage ni de ye no ma me oba me no watrase ya wo mamu miensa ya sifie awaleja ya ba kasa no ma nka be makwa na eka o yen koton but we do oba say yen ton na nkura no mumfo mun ko resinima oho na mun konkoda ana otifie wa na mema bi aba say yesi efie no ye be hwese ye beton ana woto na me kokota samwa wo be de no we refie o me nwo me nya ohwe ba wonti me refie o ti asem we atem didi aya na edurumia bia ye ka no se wanhwe no bi beka sa de na koka so etutu ni na de no nso koka se wo ye kwasea sa atem didi ni enu nyina no asante ayachi ano oden obema wo de nachi ana one ne koba se wo bi wano ka che se wo ye kwasea emu sunsunso no so kwasea obi so beka sa de na nso ka so etutu ni na sa atem didi ne wo bia de ne bo uka ches be ma so ekwase ya de free na no ba e ono so repra ye tutu uka che be ma se we jimifo a won so de free na nu mu ba anu so ni nwa na ye dai won so so ho fon ana ye oba adu ta ma ye besre ye nwa ba ye free ni mu se friend sen han dosia amankwa ufra sentiment mu ha akokofa ekuro kese abusuafo otie yen ade a waye ne nei ya sisi a waye se be ma ekura wodi fokura na ade a waye ekura no ho kura ye man yen ye tia ya frew yen tie nipa ba akofo asem ya frew wuti woni ye di nkomo woti ma bie wano aka che se bebia won dede ho nti wu pie na woni ya kasa afede ko wiase a kasa efire chie bakura che se ese wo kura wada abrawo so ya frew a so ye hu se wo ye ko but kasa ya wo kasa chese obi a wada ene yese ya frew na yem edana na opese ye den sabe wo koda bonten na woje na ye besre sa no ma we koso mesre sa wo so obekumi nipa ndika ko police station pe wo so obekumi utwu muta ye bechewo na ye chewo so ye bese ye nwan ma police for ya sa asem no wo mie nkom ni ani mo asem because me o mra asem am tia sese yi so obi dwa me pa ana obi mpema asem a first no be yan so ko police station o mra asem so obekumi ampa yes ya beche me emu hwehwe mu ne sai asem kro ye kodru ba bi police station yes ye ni awale sem fa nkofie ekuma asem ba mi so de ani ayere no abrantie wote o to serebo me bodi edin no soma me e wa santima mu ha abrantie se ya chene mprensa edie na oye ya chene mprensa wo benya kwa nanka papa yi ko nam kwa nanka sase mu apai nanka kwahye fom nanka fie na ba ne dia na me minim de nti a
seven pre be me wato wasase na te se de wa wo kan wo si a wo koba ya wo bre ensuo ne awia wo namu na fe paper so koda ne ye kwaye obai paper eno kwampo de kakwan bi so no seven pre do asankanse na oba papa excuse me to say me use that word no oba papa wo dwene be ma wo wo anya bi e wo wasetrem ba me ka to se boshew me ka se boshew no nche se kofa wo mafunu ne mom wonnya din wo wabra bom papa wo mre eye emre bi ye nanso saa de wo ye ekoso no menya so se ofalumba kwa kulumba wote yi se bi wote ni fia wo ba ma bi baba ba kase yesi ye ton fie no na wo ba be man so se sebe ye ton fie ne ton ne family wo wa sem bi aka ne ya ke ye ne kwa no o yan ton na de nke fie no ke ye nche me bo a nye sa na wo ka ke Asem papa ba oba no nye sa na wo ka oba ne pese wo no yire ne wa na sifio no wo usi abonten na nka wone nkora no ana oba no kora no wo fa fie no efie nse ni mesre ofosu adu ta ma ese enwa ba mai ye hwe nye ne Ghana fo mpani fo ne yewem ye kom oba mai eni kwa sese boye sebe o se de maswa kente hunu me bo a wo so kente hunu sa because no ma ekoso wo wiase no eno no mu wia no makota sorry dem awrade mamikunu wunya bi nanso ekwan a ode ne fa so na amoa etimi ofo so man fansia a na di atwaguo no oba ne pese wo na tikọ no fa won se be me wo mre be me adwiri fie wo dwiri oba no ho wo dwiri fie eno ti wo se wo de anya hwem yenton anase wo de yenche na fa o chefa oba ma bia no a obetima kasa asemu oba man oba na keke na numa hu se wo mre short asenti e besre papa how de abedan o de nya boche ma obu mfensu wan kasa wo mre bo hwe kakra wate ni pa ba wiase na wa nya sika na ho nya fe na wani nya dia wa wukura nkeye short as na o de nyame adum yere wani ma we tadwa na so bo hwe kakra wate okay abrantie anase ye papa Said Ishak Hamza a wote brema kwantwoma kumase ha de ababa bedan ye se ne maame ana ne sister so ekufra bonten wa ma Ishak Abdullah na so eye maame no eba na Ejara Hassan ne maame na sabre ye peno no ye maame tuntum wadi mfihia aduesia twi kasa banda ne hausa kasa ne ga kasa na woka na kwasiada no na ye maame Ejara Hassan ofirifie ebesi sabre maame no emai na brabo pie no na wo sha atare habamu no green akoye omujala bia ibi na ehye ye maame Ejara Hassan wadi mfihia aduesia orofo ye se kwasiada na maame epie ye no omma biem eno ti no Said Ishak Hamza ene Ishak Abdullah de abeda Sompa TV ene Sompa FM say omu sister ene omu maame omu pie free fie kwasiada omu enhu no na odofo bo abeboa ama yehu maame ye wade che bia ye de bechew empo se uhunu a ye fa the picture ne to so ye woni mfonyini wo enti sa kraye de emamwe se uhu ye maame no a fre sa homa we 0243 236705 0243 236705 abra ye pe Ejara Hassan na ye ko enkope no ade che wanwaso ewo ho ye sese picture no eye ready a ye be say timu biem kama ye ne true wealth for entwetwe komosi madu embra sisia na ye to adwumadi so true wealth products omo ena sabre ye ne omo betwetwe enkomo kama nyansa chiame ena sabre wo beduru apanipa memo akwaba mejuso oburumede bia boko de bo ade adumo na aso ama me ne wan say yade nipa benya so yade kru ya true wealth products yes mo no de free India straight anu odin pa bo adwuma Oforisuo mamenchiao na mema muni adwuma so na memfa enchi atade pa emfiri true wealth for so ye emfa mo bi a wo hweye ene adasa so a ETA abusuafo true wealth nkomo ena me ne obebo ni nyina ne se medi eduro nwanwaso edu papa ebo asamfo yade funtum yade dadan yade na etu yade ahodo ase a yakofa free India memu abakruma sei ehon nkomo
ɛna me ne wudi na nwumre sabre ɔdɔfo ebia wutiem sabre ya de nti ɛyɛ wo sɛ wani da so asa wo de anante a baabi a bɛkɔ bia ne ebu obubuo sɛ de wo ya de na duro ne de unya no aduro nanso me hye wo nkran ahyɛ wo den aka kyerɛ wo sɛ true word for yenu ayɛ kɔfa free India memu aba krom ha sei no enu ne yɛ papa na ho so ɛwɔ adanseɛ ebire bia me sɔre si ana ye bisa number no eti momɔden afa number yi efiri sɛ ebia na wo so be se otu anamo pedro ni bi number ni 0558 72 43 02 0558 72 43 02 abusuafo ni nyina ne sɛ onipa biara da bia meka sɛ wani ɛno kanea na wani no so no sɛ kɔba sɛ ɛho ka na wanya adupe betimi abo asiesie ani no a na wani no eduru sumu anesa mempɛ sɛ wani beduru sumu na daachi bu bɛka sɛ mantie nsɛm bia ɔdɔfo bi te sɛ nyansa mede bɛsom abra na wutie ɛyɛ Asem Mpe Nipa dwumadi ɛno nti na mede number na ma wo no fa ne frɛ yɛ True Word for the aduro bia free India memu abakroma si a ye frɛ no ɛyɛ True Word Vision Capsules sa duro we eboasiesie ani pa ebia wutie me sabre wani ɛho aka wakɔ hospital doctor ka kyerɛ wo sɛ wani pressure baso na energy sem ni wo mu ne sɛ ɛyɛ True Word Vision Capsules na ɛde aba no American Society of Hematologists for agya tum sɛ sa duro we ɛyɛ papa na sɛ wodnom na sɛ ɛka wani no a etimi glaucoma yade pa atu aseɛ eti sɛ wani ho hawo wo de no kɔ de di nkan doctor ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ pressure ɛna ba wani ne so adidi mu ama afa de wokɔyɛ wo nesa yi ekotwaaye yɛse glaucoma ɛna aba wani ne so ɛmu akomantu bɔmɔden akoba bi etu aduro bia wo se wo pe True Word for aduro no True Word Vision Capsules ɛno na eba bi sisi wani ntini no ama wani no ahoɔden atimi abam obi wɔ hɔ no adeɛ bɛn no ohuni sɛ wa chiri pa ɛno saa no prɛko pɛ ɔbɛn amena kora no okutum efiri sɛ ohun sɛ adeɛ no wɔ akyire ɛyɛ wani ntini na broni kan optic nerve no ɛho na aka ɛno nti affect wani ne sɛ deɛ kane na ohun adeɛ no ɛma ohun adeɛ sɛ bio obi wɔ so a adeɛ wɔ akyire a ohun sɛ adeɛ ne bɛn no eti prɛko pɛ ohun sɛ abɛn adeɛ na ɛwɔ sɛ wɔfa nanso so na adeɛ no wɔ akyire ne nyinaa ɛyɛ nkaye bi a ɛbɔ sɛ wɔanya adupa bi te sɛ True Word Vision Capsule so a ebeduru brebi wani kanea no ebedum ɔdɔfoɔ aduro we bɛboa wo yie paa ɛmfa wo ne sɛ deɛ wani no aduru na hyɛne nso yie paa sɛ wɔn saka Vision Capsules ni bia ebi a wo deɛ no ɛyɛ tɛ ɛna aba wani so sɛ tɛ no enu ne kɛseɛ mu a ɛbɛyi saa tɛ ne nyinaa firi wani ne so na samfo wani ne so yie paa ama ohun adeɛ yie ebi a kane no sɛde na ohun adeɛ no ɛnɛ wani so ekusu ohun adeɛ sɛ bi onti adeɛ chimpa o sorry agye sɛ obi ɛna be so mu na wɔde apia bonten obi wɔ so a wɔda so no betima posɛ na nikosua ne saa na ɛsɛ kɔ na ɛnkyene abanani ase a True Word Vision Capsules bi sɛ si number ni so bio yɛ number ni yɛ 0558 72 43 02 0558 72 43 02 ana 020 65 95 707 ewie mu nye ebia wo bɛfrɛ yɛn na number no ayɛ sɛ ɛma twɛn kakra ne sa frɛ bio megidi yɛ sɛ ebetom pa ɔdɔfo asena ba ɛbɛbɔ adanse ebinu mu die no hyɛ ne nso yɛ pass yɛ de aduru bia badwa so ɛno so yɛfrɛ no joint fortis ɛnɛ arthritis yɛadeɛ nti ama ɛmanteɛ ne maba wo bebree akadem sɛ wɔn nsa ka True Word for yɛfrɛ no joint fortis ne bia ɛno na ɛba bɛyɛ onipa odompe wɔkyiri kasa obrɛ mo ba bi a wapɔ ɛwɔ bi ɛba bɛyɛ hɔ no mo adwuma yie pa broni wakasa bi ofrɛ bi ligament intendant ɛyɛ ahoma bi a ɛboa ɛma ba bi a dompe bi ahyia no ɛnsi so prɛko pɛ eti sɛ ahoma no wonyini na woyɛ adwuma ɛmutimi yɛ mmerɛ eti emu yɛ mmerɛ no ɛwɔ sɛ wonya ade ade bɛ service no ɛno ne True Word for yɛfrɛ no joint fortis no ɛna ɛba bɛ siesie ɛwɔ hɔ na akotodwo te gragra wɔ mu a ne nyina da ne sɛ onsa bɛka ɛyɛ joint fortis na etimi aboa wo yie pa na sisi kotodwe no ɛyɛ cartilage gregrew na ɛhyɛ hɔ no na etimi anya hoɔden sonko paa ɔdɛfo me pɛsɛ yɛbɔ adanse bi a ebinom adi afa yɛ nnuro ne ho na yɛto adwumadie ne so okay MC a yɛmɔ adanse die ne bi mpacho ne ɛyɛ mani ɛna ɛha me ɛyɛ me wusuwusu afei nso mehwɛ adeɛ nso a ɛha me epuru nsuo
enti me koto eyi eni die no mpacho an mpacho ma numu miensa na do se mi numu nsia 6 enti ma numu 3 aka 3 mpacho eye good pa mi numu ye no eye ma mi hu ade fine eye pa nye se eye boa eye ampa ma numu bi enti na America no so ma hu difference bebre ma hu difference first no a mani so ya mi hu no eye mi wusu no sesi ajai na nke prune so ni nyina ajai media for me kasafi ebri konkoni near a house there no correct because na mesisi mu aya na hihime but me started say me fa aya ba kokra mpo no full you know a kind of container no me yoke pa metal cost me fa Samuel me fa socialism fine pa mana na targeted you me no forces no aja frame save the circle ampacha wo na many prunes wo sa de akra na prunes na me koto 2F skirt any dia no pacha wo me no ya na ascend dan kwa ye ni pe bia me ho no na me mayare ha me wo eti mi ko hema clinic bi ni modi na o me ye diagnosis no ni lab no no mche say eye prostrate nti mi hwese na ema mi no mama mi no na nko yenso na sika ekom dodo ti ni mu anam de ti true west na se de om chechiri mu no anam se mi nko so hwe mi kure ni anu ma ze me ya kontu anum se no mi nya problem bia show signs of having a prostate problem am guzu no nti mi aka fo say ba ma bia no ho bi wonni bi kwa na hu se from 40 said om kana no kure odun so kwa na odu be ma sha obotom na hu se soko kura na start na numbi na me dia ye bia ma me pa anti mezi nya num da aye pa no kure ni ma onum so a tu se be ma no so prostate no enlargement ni ho ni nti no ebu ni mu a na hu se ebu ni mu ba enye kontompo na mika eno no eno wachi nso no na me yere nani onzi glaucoma eno so me mo ba bi okọ da bi azu onum nro ode chance e kosoro abefom na me se da bi se me ye koma me no me yere nso try vision me kwa na me kwa no see true word no see true word no see there be true word me no mji achinya no see no ano no say ono ye no last time be 1 week and 1.5 weeks ni okọ doctor no edin call a lab o hwe na ni ano agina be fom pa o and but one can say say eduro bi no onom no say ye ho no eduro no so onim say sa true vision capsules no na di ma kwa me say ni say herbal drugs na say nro na enye orthodox no nye preocupe na ya adwuma ehya se ewurawura akwanum organs no ma clear ze fini na ma yade ba eyi ni kakran na yi ni wi a azena fi attack yade no ifini wo mu anti menya adwuma nye se wonom ba akwan na wawi ana mienu koso no na benya ho mfaso ena no so any residual effect bia sa heba enro no timi saman for why to miensa na bre no and ze kwa ma aka miensa egu ha endi mesia kotubi ke dia ye duro timi saman for why ne dia no na manu so ye mi bisi da bia na te se de ebo esi menu so na me call hospital timi kwa na doctor na che me say glaucoma nkuru bi mi su dia re ho pa se se glaucoma aduro bi no ha be tuma me na ko na doctor anko aka che me say duro no ibe gusu sa ko simi nkwa na nyina timi gusu sa dia menu no enkaka smart timi so amaya be mfe mi ni timi nsen na nti so mo bo ho da wu mfe mi wa se bro to do ye mo bo ho da wu yi wa se no kwa ma show mo na ma se me pe bi atama na eye am smart today de kan ko ton ko so am yansa na bre mi na menum ba kwa ka ma nu mi nu awie no am call hospital bi a ko check up no timi ko ya doctor na hwe me no so ese de woni na ba fom pa ba fom timi ye me dawo mitrim na so man kan che na se bia ni nu badu fufuru bia am smart temba mi guso ameno me no ma isa me no ma ko hu se
bie ni ho kura mpa me no na kakra nti kade fast ne me no na keka me se ejan na otobi me de benya ne me no na akohye ma me na keka ko se no so ejan ntoma hu se do no ye ho ane pa e bejima ma menya me be fa ho di so me tu obia wo sa ya de bia ma che no se won tobi no yo good morning me ba cho ya fe makosi akunadu. Okay, Nyansa Chiame. Amedase pa said the dance any tie no bomodin afa number na so efrey number ne 0558 72 43 and 020 65 95 707 na medase pa. Okay, yene Nyansa Chiame na etwetwe common wodi dance pa afa True Wealth eba products hodofo yeko True Wealth na enyoma sefata enyoma enkonkai emfa eman na bibia enkonkai ama me ne wan say yade de bia meka cho na nipa benya so a na efiri yade True Wealth product hodofo Indian ru so yenko nikope bi na yemfa into ye yade ase krede ya kwa koyanim ya toya dwumadie so eyasem se otuo serebo no omra samwa kan yo eya adishidin na sabia ku sabia nyado se oba osre na no se twapia wo so anopa wo twawo awia wo twawo anwumire wo twawo anadwo okoda wo twawo a wanhwe adako be ma na no bepa eno so akoya asem foforo bishop aba radi yankopon sha na onhira ye papa ya ode nasem abeda Sompa anokwasem na na tuo serebo ogune ho fi anumiri apama ho ahomte tida bia meka masem se ye ne kwase atwempna ye nwale kwase oye nipa na asi ablabo kwan so wo hia kwase ne ntwempna batme nwale kwase ya na enindi ase unu obi antwempna hu so ye kwase batu hu so kwase ye ne ntoa so nkoware breki yes ebe mo abrabo no asokwam de mu bi bebe yefiri ni asori aye koye amoaye asori na che so twempna oja no abo adwaman tunya ba ako na wagimi no chenchena fako wura waliem ne kowu na nyame ba watima kobi na ama nkofu bibire atima kowura ware bi asebe ede musuo eba wona abrabo so ni amadi mbapa ho ya wo kakra bi yese mema urade ma ya saade we bi ya de mene nsem hunu kwase asem na de amene na obu atoyam asante wo kasa akasie mienu ya nka nkire oba nka nkire be ma ura twere kunkurum so ya achiwade wase ni wase wonu asa uraka aseche ne onipa hunu na akwase ya no odi atemu ohufo edi so oba wo tenase ama sabita frache ukunu aka kasabi o kasabi eye kwasea e de akire be ma wada na chipen be ma sabita frache wa wudi wadaja akire ne pen be ma wo ma etima pie free ne yam a moda so o sesi a ufri so ne wo ma na ubie wano aka kwasea akire no ukotwe kunkunum a wa ye urade achiwade uba na yakan memu a waye nananom achiwade na aba ne wiase so a eye kasa yenka nkire be ma bia in fact be ma bia te sa kasa na ne ho dwodwo anwe wakon masika obe start ate so anwe ado awo ma no na adwene ekonachi so apran so be bibia ma okonachi sebi nkuma eba enim wiase kura aka kwase ache na anwe obeto twede akun na oba besia woto be ma sebi wada na chipen watima wuro ho nyina amana ka opieto na nim na oso okwasea na unim se nipa ye kwasea na utimi dadaja wananim no na ze wo no wo problem ananga mehweso wo se ne kwasea nyina nka mbapa nsoso odinani beto kakra wo hunu se so obe ya bodama medie me modam enso papa ntima control no oba na bodama bom na sere no wanya oba afoforo mo ma sa ade ni ngosi biem se wo ka kire oba so ye mfrani ma eye kasa bia wonte akamam ye ni sa ankomo no eno obetna he na nko be ya se kwasea eno wanka bia kankomo na edeboro so vozo na mehwe wanim metezi ya kan kwasea na hye wo kra to odi nkomo bia na obuzanza hade kwasea ama na wanya sympathy ba wotie so ka chenza mesumi kan ene ya mekan nzani ma na ene ya mekan na na wabambuye na huze papa ase case no
dia besre emema etie yesese asem ba fi a yenyina se mema se be ya yekodi asem no ba bi ebedi bem on se be ma bia no oba nya asem a na asem e da because last 10 years asem no wo refi on de wokai papa ebo ne to ni nkuro kura no on se 10 years nsem aka no mu nsemfu aba enumpe ne num no kura wa woro so awon kai na so ma mi betena ha ne na me ugya no me ka bibia wo hia papa no nkomo oni ni di a e ma sabeta frache otime tre na se nyina obeka yaka enti wo no mu bo nkura ya na ye de na ye bibia ho de be se ya ne me bo nkuro sa ye be ye ni da ho wo ne man ketengiti bi ho papa biem ye betu ya papa fo na no be ya papa no be ya pa de be se ne se wontia no ya so kakra uti papa nkumu aye omo a uka meka baby ade be ko bi ye be ko ne saa me metena se me ye be ma na ye me saa ne soleko oye saa nkofo ni bia enti wo ye na kasa bi aka obe peni nua ya se ne de no a no de amawo ekoba ne se ekoduru bebi ne ye kotena se edi asem no a na amo akoye mobo na amo aka echi enti mesere ne se wanya fufure di onyina se be ma asem we twam wi a mo omfa nkofoforo na abobo ano na to bia won shape ma no no mu besi kwan mu ama ne sede ono hwehwe no woka so no mbe ye sede omo ye oba de be lead wako no be ka kra du nkomo ye hu se wo ye be ma biem ti mesere ne se won hwe sa de no na afefie ho so won tena se be ma wonu oba si fie na se mo pese efie no se beta frache mo ton ana mo ye ni bibia mo hia mo apnane ye wo nkora ye ne dai uke bia ye njem me fa na me ma mienu die wom o fa no bi akora ba ko die wom ya hwehwe ne sa na ehunu anamo wo se yetu obantimi mfa ne tumi mfa obi ma straight se ye metu mfirifie na ye mara mesene nkoton dan na wa ye mmere nsu duro pempenso se aposifo na ye sa otwa ntro bi se be ye nche ntro ho dise nna no so obeku na wakọ ne ye do tuma usu pie ba ya so kwose so obeku nye me sa aposifo no be chi ni bia so free so kan no me ye che wo dia then who deserve say ye che ne momun kan na ye ntro nkwa na da bi odi diu adanse ye o mantam wo unya bi amfa nko police station nko gina se me yiri twa ntro tum so ne ye de me tuno mu hunu se ntro no twa to so a papa obedem ache ufre bi jan ba bi obeche kakra oja wa no akwa bi jan ukondo na mu anu aba no ache e tom da bi ni amama na hunu ba bi ye gina so am ye hu se yeso ye kura ye mu die mu kakra obezisi wache oba hunu se fa akon a wo bo no emra obetetew ya soro pen ya siso pen ye hunu we nyina onzo oba na wo twempra na hunu so de wo peche wo no agiska na ne wo den na di no asa adidi ndi se wo anke kan ho kakra hunu na se niema afo ase papa da mere wo kwan bi so na ye se wate wuo de wonte nkwa de tini aye ne light sa no na nkwa de ne de ne ba wie ne nya wia e be yire pa okay ababa wa no e wo se wo pusu ahoma no na so ni nyina betwa kyena ni nyina betwa kyena ebra ne pese yihia no ekina production team no be adwuma na kyena no woni ni kunu nyina ba be hia fidie wi so efri se mekwa bi so no se be mana kansmato so kura no a na se ka wuyi ano na kie hu asem ne pomasi bre tie wadofo medika ka kire wo se Said Ishak Hamza ene Ishak Abdallah ede abedan fidikese se omo maame omo nuaba ajara Hassan wadi mfinhia aduisia twi kasa ene woka banda hausa ena ga enkran kasa ya maame no ena da TV no so no oyoba tuntum tadwa kwasi ada no ofirifie ebezi sa brei ya maame ihu baabi a wafa na wo pie no atade haban mono ena na ehye no a sa atade no ai se ikusi ni na ase kakra no ena na ehye ye maame orofo baabi a wani atwa ye maame so no ye besere se aposifo bi bem amoma so nte na efra homa tufo we de ase da bi esefata bia no ye de ebema 0243 236705 0243 236705 and 0244 119364 0244 119364 or for baby aposifo eben bia no se uhu ye maame ajara Hasana mesre se obema aposifo aso atempo so obetumi aba yi Sompa Asem Mpe Nipa sutira ye no bekwa akofa ye maame abafie kama abrewatia Afoso be mama menna wasena menchia yetiefo nyina biem na asem na ababeto afia do se agya me fra wa na ye fra wo no wamfa
ye nya botra ye afa ya nkofo frefre ne se wasem ne ye kan wo Sompa ase no afa no wo frefre ye nya bread amount wa appreciate your time ma ye de ma wo ma ye nya adwuma Nyankopon ye adom no de chen na wo kyena no ye betimi ahia wo kyena Nyankopon ye adom betimi aba ye bie ya promo di ama wo bia na ofo so bema ewiase wo we no ho da bia meka me se ma wo we no ye yi mema enfem pade ene de boy yen enu nti no ba se wunyansa no wo soro se de ekura na no matter what one bema de enye peda bema bia na wo se otu wani a na opagya wani a etimi to bema anim se oye tintin chen wo so oye tietia chen wo oye tintin chen na opagya uti a ekosoro ansa na ahwe bema nanim sanso na oye tietia so a na adwiri mu no do eche wo nti no woto wani hwe nanim a usun etime ba eti sometimes no ya na mewre ho de mama wonum ni techrema bede eda wonum anim ya omode kwa awade ase yesi wo ho ofede de obekọ na asusu ban no ebesa de waba oba nyansafo oba nimdifo oba kokodrufo oba yesi na ni eden ono ne de wakọ asetena wa awade mu a wade wo buo kwan so no wodwo kwan so ama bema na nya nyimonyame bi so akyerɛkyerɛ aka na ma ebi aka na busua na akọtena fie ewa awade ase na wo se wo de techrema den wo de jese wo de wo ya oba kokoni de wo pe de wo beka ene wom ye no ene se na me kan tete krampo me pe so ye se oba krampo to to atwere be ma dem oba wo no to nwa do won to atudro na oba besia so ne be ma no krampo asidan abomu a na wo dia right no wo se wo kofa enipa mo ma beto fie no wa bla be ma na ono ankasa no oto ne plot no na wo nyina benkuma na asem nyina nifa emma binu mu ye ni brebede na wanyina so ne yemfa nkọ ba bia obanya nsafo owo ma ya nkwada nketenkete no enen ofo so be ma futu a wo de ba ye na kama pa uni niti asem ne kura wo kan ne sen wo futu oni ti asem no da chi asem nti what ya say na ye ka asem sesia wa ase no na we so asa ba beto so wonwina wo ma no da chi ba bia won dabre mu ebesi akọ what de ne enko na wo dwene ho ye se de da na ye what ya say na ye ka asem a ena me ye ena mi pie na ye wie so a wo ye ko ye wie aka chem se na wada korampo na ye no wada wo hefa ofo so be ma ye ka kire no sa wo yire wo nsem pia ye de da ye se ye bebu mu di amaw ye ya ne ye mpese twema mentwe ebeba fi se be makorabo na ansa kra na mema me se me de me ma se be be wie ye no ofo so be ma ye papa yi onye no nkeka na wote se de lumba kan ye no aya ye beta dodo wo ya ye beta dodo papa sa oba ni adenfo wo no oba ni adenfo oba kokọ ni tifia eya keka ho sometimes na wase wo bechew na se prosifo no na ye prosifo ma ye de ba de oba se wo bechew kwa ni ache watum ye che wutum awie ya no akọ osisa de makọ abijan wunua ma mo baga na ase no anu osuru gujem until so oba free kroma ase no no obi ani asomdwe oba bia wote ye no ane se na ame na ewiase wo we ni so fo so be ma ye se nananom ka asem bi se sankotro wan hwe ya wudi bempa so no wo de bekọ akodifo wo ba na de na wo ye ne nye enti wo to wo ntene wo so wo to ne ho mema ntine Nyankopon ma mo de say we say no Adam Sapo no esa be ma de asem bi ba no wa mnenta so no wa choki asem no do Adam Sapo na choki nsem na opese eba no na nya so oba ka ba ko oba ka kwasia wo so si dwamafo ahyawo ni se na so wo tokọ eba sa de a ebe ma ne ma ye ba sente no me de ma no sinima ka kire oba ne se on pede to mpede no aye de wa ha se no ye twe no opa wo mla opa mo ma ye de be famla kwan so efie no all right so no kwa na eton eji hu sika no wa bla be ma nyina benkuma na so ogina ni fa eno ne de ono ana sem se nya sa so a ba bia mla ne se de me ama no e de afa wa ma bibia so atime efi se mpanyi se ba bia hye no so wa mfa hye wa efri to me da se. Okay, Lawson Herbal and Lawson Beverages what the enu papa abegwa so for Lawson Herbal ni nyuro bi odi abegwa so no eduru ba bia onu mu akatima kapia agro no ubetumi edibi papa oba se de uflo no esi ba menses no na meka wasem no emayi papa be ma eduru ba bia num bia ubetumi ahwira dwam e won paso amanyoma konkai e de amaw yekọ ne yekope enu papa Lawson Herbal e de aba Lawson Beverages no yekọ na yenkope bi no modofo yefre wo mu e wa homatrufo we so 0248619999 and 02002421
13 35 77 yenko na yenkope Lawson Beverages ni nupa no bi enom na nyoma enkonkai aganya badwa so odofo eno Smell Vital Herbal Mixture yenko na yenko tobi Smell Herbal Clinic na akwa benya gan ni bi ato na bema watenka ewo from oba ulibidu watenka no ewo from a yenko pa gan ni bi asokoma pon na benya bi ato ni asokoma pon rubber band no na di hwe ni mu agan no ewudwa so pa amafo dodo no a na tobi ma wade konkai pa de ma 0240616061 0240616061 agan so je ni okokon eso petu anase bomb na nyoma konkai edema yenkopa gan no bi ento Dr. KKB Herbal Center the veins doctor yenkoto nchia ya de bibre bia de fruit nwa no ekosu na se Dr. KKB Herbal Center okoto nchia nyoma be konkai edi ama tema come to 25 ava Kenya say number 2 Techiman Accra Weja Old Barrier obehu Dr. KKB Herbal Center na Kumasi owonu Swame mekom ekwan so hwa municipal assembly usani ase ho no ano fre Dr. KKB Herbal Center ni mei obema ne koda no abefa wako yenkonye kotonchia the veins doctor Dr. KKB Herbal Center 0246716982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center yenko yakwantu semina your destination travel services odofo say ye pese ye tu kwan ema kwantum eye de no obi kwaji sika ni mechna yemfa megina Asem Mpe Nipa so kwaji sika ndia your destination travel services asokoma pon oni asokoma pon bank no eni din hwe ni mu obensments Herbal Clinic pe yenko si yakwantu sempa dia si yekosuya dia si yekoya adwuma obroni krom your destination travel services won penke kan wo bia wakwantu semo dia your destination travel services and American for na media ma 0257 298 084 0257 298-084 and 0206-748767. Your destination travel services. Traders Chako Pada wodofo yankope Traders Chako Pada ni bi ebeboyen. Traders Chako Pada no yafa tete atempo no so. Se yafa tete atempo no so dia na Traders Chako Pada wodofo yankonye kotwitwe yesen apos no yanum nka no nyina ebetumi atu akọ ye de fry paste na ebeboa papa enka ne na no bidie no awo yam yo ya na wawe eno ntino na Traders Chako Pada wodi nubi endobi ede afrofrem amana yesron kokra eye bidie kro no awo se eye toxin poison na akọ nipadua mu a yanum Traders Chako Pada cholesterol no eye Traders Chako Pada na eye stomach cause an padia Traders Chako Pada ebetenete wo yam no nye wo yam no nye wo yam no ebon enye kora wo frigi ane no so na amanfo e ka ho asem susumien modin susumien trudin Traders Chako Pada bedu akagina mu asokoma pon Pentecost asore no pe eho na bu Traders Chako Pada Colina Keba Misty Heba Dani Heba Apidank ene Blazer Require okwa obenya bi ato 0243943413 Traders Chako Pada ne ma enono Osborge Enterprise odofo yenkoto TV papa ne hwe efrisa Asem Mpe Nipa no wanya bi anhwa o ha afutusem aha ena etuan panisem ene komode Osborge Enterprise ene be ma TV papa na wose meka to so Samsung LG Philips eno any TV papa okofa free ohini krom UK ene de eba odofo TV bi wo ha grada adwa itisi mu ano na u TV no just okotam kotuturo Osborge sini TV na ntesa type be na ope size be na pe kwande koto TV kase na omna samu da so wo hunu kase wo falumba da so pokwa bena ye abrewati da so be hunu Osborge ene betu aboa sa akwa ne so abu akwa wo so ne twere bu akodua junior high school no ene di hwanim Dr. Mensa Aston Taxi rank wo ubehu Osborge Enterprise wholesale ni retailing na da wojo yemfre wo mu ahomatufo wisoi 0244363663 Osborge Enterprise ena mekanfo na media ma pokwa bena Oforisuo yennuanom aposifo binum ekwasem se ye de atade hyewa ye de mra e de titi wo mu kakra enti etoda ya na asemi bedu mu ni mu a ya omu evidence na omu pe no ayo omu so ntomu ase no mu nhwe mu yi se oba basia se wo the evidence ba ye because the evidence ba ya akaba peke de me court because eyikum meboa yed naba yed natum na wakọ no aba no masaso de natum etoda eya omuntumbo asa de ntam me kase bi nya hwemu police bi wo emolu market ya obi achi obi age lances ordinary man so jeto na bia na beyira
nipa na fro se fa nipa lance fa ma no o se fa 2 million bra ade bi wo no ma ye trasness ye ka ho asem a wa ukofie pa na se wo trase na wo cheke adwuma wa ye pa eti wo hu se wo ma ho max awale sem ana esi first starting the so be ka so be ku dia e de ya so be beche no ba second day ne nipa na asa so ba o so be kumi ne asa beche no the third day ne nipa na asa ba ne asa ba beche no because on anim wo hanti ana mo che ne ko na kobra bu abeche me jatabo ntimi nchimi o saminisi mekuna man for evidence me oba so wa sa immediately na wo sa be evidence en fa court because ntimi nkama asem ya wo se fa court en kwaka eto da mo maye mo ye ho e ma setem nye de se be me di da de shiw bi eko take na yiri na aposifo no mo ye sa de na o de tum so ka ho oba first was can one so mo pam no ma me ado ka sawa da bia nto obekun da bia obekun ko fa evidence ba ne fa court and ye fa court and omre dem kan boa so ana muteti ni pasa ana omra sam Oforisuo yen kan chire sister no o tie yen maame eda no ntimi nton never in ever yeti ye ntimi nton dan da ye kwa ye twam wodie papa men ka hwe mama me ko fo na me ton dan ni pare to dan wi o to dan wi na wo jisika ni gu na kan so wi a ho ne ye be hunu memme do ma be gu fe na ni pako to dan eda no ye foolish and foodness ni pare to dan o tueska no o be foolish and foodness what you nko sesika prophet do timi ye wade bra what you nko sesika etime ha na de be do no eye so obi so be fe chire so ye soja ni so ye police ron konkoto fe ni mi ehwe agan to agan iko so de yi kotokoro eto timi to fie no efie no nyane dia maka chire meme bia se usi fie pe you yiri frim you work as also frim fa obedi ye eye simple thing mathematics obi etimi da hobi o ye hoho so me ye hoho etimi fie ye me madia me yiri nka ho me so me nka ho na o be ka chire se ye odia eti be be anye so o masomoa yes awati okay ana police ni me ayi do kwasem me koda me fio be pano pamon Oforisuo ne kwasa na me ka cho no be me bia fa chen trim okay ase be sipin to am wodi ewu panel members yakasa na ababa wa mankwa sabia ku sabia nyado sadie trono ka wo awade sem ho no se munyina muntumi enya hyehye na munyina muntumi nyenwunu no ekwa bi so no oba na minhu no but o hyeche ni kuni eti se bema no kura kofom wa wadi ni mama wo ba no a emfa no se oyejimfo you shouldn't take the leniency of your husband say any weakness no ababa wa no nyanka na asem enti no yentumi ntomiza anu yie enu ti nyame ya adom a ababa wa mankwa no wo se ne din ne yesai afia mankwa dosia nyame ya adom a wo kira producers ne betwetwe komo wo mra fidie so na onyina no na ekwa bi so no se de odifo ka no so so beto ofie ndie lalai na hefa na wo nkoda dachi asetrenti dachi nti obaka se minim na ndo afutuo we baaye enti na wo ye wa mi so be bossese bi na dachi wonya ba bi duti ato panika wakoma to yem nyame adwo chena yeti ewuo de yentie nkwa de chena wate na bibia enye kama burukutu eye bema nsuo burukutu eye bema nsuo so eye ade bia wonom a otimi ha eno ena burukutufo ade abadwa so na wode akakaduro ena hayesa duro we ama enwoma ekonkan odofo bi wo sa chechi ne bi so wo botumu aye kama pa na baby aton sa tu sanyina da okwa obetumi nya bema nsuo ni bi ato na onimfie edu enwotwe enfo asem koso oba wonyem enfo asem enko burukutu no so efisi ade akakaduro na ye wonu bia otumi tibidi kama yekọ to burukutu bema nsuo obetumi ato bia gu pa abonem supermarket wonu ato no ateso emfa so 0244 620
294 0244 620 294 Express Group or for your to sem ya fankodano yesua de wa abrochire ye kosua de na yetumi asa akwa ye adwuma wo broni krom Express Group na mekanfo nam jama broni krom fa he Canada US UK Australia na Germany krobe na ontimi enfanko Express Group say wa to sem ye famedano say wo tro exams na watumi akọ broni krom kra de na de kete Express Group say Kumasi hawa ha Accra Tema Islegon takwa de sunyane tamale bibia ni ubehu Express Group yemfra wo wa homa 24 we so 0249 000 448 0249 000 448 Express Group ne ma no si akwantu sempa de yemfa enkodano na nyoma enkon kan yakwa ahoma ne so 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello yey yen kontem Oba Swadi the original Nigerian in the bed contract papa kuchina mlodi. Of a point. Okay. Na Bishop Lumba be waka in Nigeria. Pastor na beti sema na kwaba. Wa jesu. Wa ben yi pa ponchi so ba bibiu. Na yentimi nwinya no. Waka busua no. Na Lumba so de ene na timesire no opa e be frɛ no. Ofa maybe let me go Bishop Lumba kasi maybe dey be ma so ade be ma bia pese be bi oba pese ne kwahia no do muja kora mi dey me special offer ye bi ne mum e bi amba da ho Nigeria sa no man ngeti na se bi igwa ware no onye furu na ba no so entine mu ano so that's okay. Hello hello Yako tu so. Hello. Tacho mama achu eja. Majeso obapa. Madaruma. That's so you did not miss the thing. Come on, Pastor, next, and I'm going to recording be a possible. Record the free hand. Hello. Man for one someone you see me who it's not by you. Hello. Meet Yaw Osei Aboagye Nipa who baby afraid for you. Some penny. Some Asem Mpe Nipa. Okay, men so much in any say. And I said, yeah, man, Kawa called you move to Protoa. So you could just finish so that no near bank on a cut of Proto. You. Hello. Baby, I'm free. Me free abropo. Me in the Maxwell. Mazi, yentio. We nyamen kam ho pa ne juma pa mudi. Na yeti mo pa na mo nyanse ma me na no aso. Honi asem. De bit me aka ne se ami adom na se ochina ipachi na ma me timbe kam sa. Eni ochina ma me ne beba honi agrek no. Hello. Udi baby afrefri. Yentio. Tacho samna mo kan le. Inyana sofona kaya. My mom dear, that you are man we are quasia that you are. That's some the monkana, some monkani. Okay. Hello. Udi baby afrefri. Yeah, Maxwell ni masa baby mu. Not make up so much papa no. She memma memma. Utie mo pano ni na kuma makate papa ni na I was step okomo abapa. Yeni oba enyi e so oba diskama wo ye tapre ho ni ni. Obesi ka kitawa ti se kusie kitawo. E free unsa bofom obutuaka. Papa no twidine kitawo. Shomu du hwe ni munyama nyame di ama wo. Si den na no obayi. Oba na se ne kwase ama na ya pepo. Enuntina asiane doso. On timin fam na se po eni kwase ya so ntina ma me nda su kura no no. Ya semu.
na hwese nka me de mfifia ye adwuma na nka bia me yere no wakoma pamawo na kokoye pipa esi be na wo yi wani firi me. Oh. Hello. I am for friend nyina ensia abrotia. Of also be my yenchia Facebook phone nyina Tina Joyce that's papa na Mr. Gabi and ye Crystal V one so Mr. Gabi wo US na Crystal V so UK ye damu nyina amwase na ye maame ba ko be nenso no so Sompa de wo de baye ma kwanadu ono so ne Sompa de akontini ye da na Nyankopɔn koso a enhira na onya ne kese na onhye na nemu of also be ma Asem Mpe Nipa dwumadie for pesa wo frɛ na no ye twetwe nkomo wo how bia ho a de wasa wo ya ne so be frɛ ye ma no 0243 585878 0243 5858